سلاف هفانو هیوی درم هم باشن هم سلامتن کاش کرما خراج مرا بنویسینن هنش کدر جهان تبلی مدبن برنامه مد شوپینن ایرو برنامه که تیر توجیه مجبور پیشکش بکن هم مسئله نارینه هم بچن باشور کردستانه هل بجارترین باشور کردستان گله و چه بن چه نبن اگر چه نبن اگر ورن طلاق کرن انجام و چاوه کریزی کی چاوه درکه حکمت ایرو یال باشور کردستان ایرو دوان روشان ده اگر هل بجارتن چه نبه چقاس مشروع مینه اما وان مجران حمی به حوالی ما به روزنامه‌گر لیکولینر سیاست مدار رمضان کریم را نقاش بکن نها بمرایه از زیده نادم سکراندنه از دنگ خواه کنترل دکن پیشی اگر دنگ باش به سوپر چیده به و دمه قد پروبلم منابینه ام دیرک دست بید کن دنگ باشه به فی شکلی اما مسئله تکنیکی دی بیازنک بالدار بم اگر هونجی آماده بن امیوان خواه بگرن جور ام ها مسئله که دیجی همینی خواش بکن او هبونا چتین دولت ترکی ایکو آنینه لباشور کردستان بجیه کرنه انجام و چوابه حتی کنگی و اوسا دوام بکه او چته اگر لباشور بمینن و دی سبب کریزه کی چوا که ام بچم جمیوان خواه ام خیراتنه کلی بکن رمضان کریم تب خیر هاتی و شنامه ایوارا و باش سلاوی گرم جو کردستانی بو همو پارین والات بو همو گلی کرد یه مسلا و رزی خودشینن گلک سپاس گلک سپاس اشتراجی ما مستیم دیرک دست بکن ها مسئله نارین کچمه حیصالی 27 روز بری واندا ببو لباکوری کردستانی لبالاره لگند تافشان تپه دولت به عسکری خواه و به پولیسی خواه و به سازین خواه این تایبت یه نگرینه کر نکر 19 روزا ناری ندید حتی که کسی که جناو گند اطراف کر داوی چون نوا چه نزه گنده جنازه نارینه پیدا کرن آنین لبلی جنازه وسا پریشان بیه ادی نه تستا دنه ها سلامتیت کره وره چه کرن و نجی انجام دولت یا بزانبون و مسئله اشکرنا که یا جی حقیقتا دولت کی بیزاره و نزانه و کپاسیتی اوی دولت تنه جنایت کی پچوک یا وکیا ناری نجی اشکره بکه او مسئله لجمع چوا دنگ ودا تو وکیا چاودیر و مسئله دشوپینی تقیب تکی تو چوا بچاوه سیم تو چوا لوی مسئله که رمضان کریم که گلک سپاس بو در فته راستی سیری دایی ما سرخواشی دخوازن جبو همو گلی کرد چمکی براستی اوا پیوندی نتنه به مالباتا نارین هیا اوا بفکر من اوا ایدا وجدان مرواتیه اگر تراستی بپرسی او مسئله ارتخ جسینور مالبات باکور گلی کرد در کتیه بیه مسئله وجدان مروواتی یه سرخاشی لخومان جمالبات کسو کار نزیک یه نارین گران بخوازن شهید بونا نارین گران آوینه یعنی عینکه گلمه کرده می ولاتین سوویت دیویژن نینکا کمری تیدا راستیا دولت ترک نزیک بونا ویش بو گلی کرد بینه بله دور دا بن پیکرنا وجدان مروواتی بن پیکرنا قانون حقوق بن پیکرنا دین اسلامی کریستیان همو دین کجا ازمان هاتی بو مروواتی بن پیکرنا همو جورک نرخین گرانبهای انسانیتیه جاری هگر انسان وکو هگر یه محلدن وکو ترکیه باکوری کردستان بویرین وکو شیوه اف بویرا یه شهید بونا نارین گران لحمو والاتین دنیای لترکیه باکوری کردستان رو ددن هگر یه ما ستاتیستیک تماشا بکن مثلا چقاس کس هاتیه گرتن چقاس ترافیک مثلا حدیثین سیاره چید بین چقاس کس تینه کشتن دا
چه قاز برینداردون شد بن لحمو تا انسانیتی ها جماری انسانیتی زیاده تره رجای وی هیا بس باور بکه هوشیوه قاسی کو وردا مسئله اساسی قاسی کو مسئله نارین گران کرنه روژه ویدا نمونه خود کیمه لترکیه باور ناکم هبه لدنیای جی بوی شوایی کیمه هیچ ولاتی که پیشکتی شارستانی بوی شوایی بوی مسئله ناکم لیمه ورد خوازم اول دکاره بوی مانشیت برنامه تاوانباری کشتن نارین گران سیستم دولت ترکیه او یک و نارین گران نه پیش بیجن 28 چند روزا شهید بیه دولت ترک همو روش 100 جاری نارین گران شهید بخه همو روش باور بکه من اول نهاج تلویزیون لپیش منه روزانه من راگیاندن دنیای دشوپینم دما ارتش لترکیه چه بو روز دایگبون آتاتürk نوزم روز مرنیوی روز اونا دبیجن کورتولوش کراستین هری مزن باور بکه حق است که همو کانال تلویزیونه همو دولت همو شوینیوان حق است که نکرنه روژه اری ایم بپرسن چما بیتشتی دکه مدونه لگل گلی می آمده لگل پارین دن کردستان باکور لگل پارتی می سیاسی گلک آخوی ناوی وان نابیجن یک تشته اونا دخوازن ملت کرد رزیل بکن ده مسئله نارین گران ده اونا توله خو حیفا خوش گلی کرد دادن ویجی دکارم بکنه مانشد من بعجیم زانی کشتارا کتمه پیوندی مگو هول بدران با سروه مسئله باخر اگر نای من ریک هفتمون هنک بیارین دن چه بین پشتی چرمه ها باخر و من حول دادا وی داویه زمان دیپلوماسی بکار بینم بلکه آشتیک ناوبری دولت ترک ریکفتنک ناوبینی بریس و جالان سرو کاپو سرو کمار ترکیه رجب طیب اردوگان چه و من دو گود برا ایده اف کشتنا راوست لی براستی از تماشا دکم اونا دج مریه مش برنادن یه ما مریه ما چویا راما خوده زاروکه که هر روش تو چما دکوژی ده سیستم حقوقی ده حوال بدران هر کسک لأوروپا بجی اون لباکور چونه اوروپا اون هر کسک لور پنابر سیاسی به قانون ها حقوق اون وی زانن ده قانون ده به زمان روسی ده بیجن تای نسلیتستویا به زمان ترکی ده بیجن گیزلیlik soruşturma gizliliği به زمان کردی ده بیجن نهینیا وشارتنا یعنی به شیوهی که وشارتی نهینیا پاراستنا نهینیا لیکولین لیپرسین هر کسی که انسان به پیوست نکرد تو قانون بزن بی حقوق بناز بزن بی اگر کشتنک پیک حاکت تو به هیچ شیوهی که وی بس نکرد نه مثلا از وقت رمضان کردیم بری وی چند روزه که سر به دولت ترک بون کیم دو سه ماه چه ایریش هب و لسر تیک توک لسر مکرن داویه دا لیکک لدولت آسیا ناوین او کسا گرتن به اصل خود تاتاره نه دگ حاکیه گرتن دا مرا ناویجن زانی چما دبیجن بشارتنا لیکولینی دوی لیکولین بردوام به تا لیکولین اشکره بود تو رجبور رایا گشتی برچاف کرنا مسئله آینی جواکی مالباته تو اشکره دک اونا وی قانونی بن پید کن باور بکه لوان 20 روزه استو نها داخل لترکیه بیاری نوسا پیکتین شدت ناو مالباته ده کشتن ناو مالباته ده ده ناو عشیرت ده ماموسته بین بیراته اف مسئله بویا و جنایت نوا مالباته نتنه لکردستانه لهر دری دنیای امریکای جه مشارا فیلم هولیوودی تبل سربانان از ایجی وید بیجه لتراکیا لادیر نبریا چند زاروک یکی 2 سالی هات تجاوز کرن و زاروک هات کشتن همجی نخوشخانه و تجاوزکار جی هفجین دیاوی بو ایش ترا وید بیجم از بیجم دما از اون نها داخل دوان دمی دا یعنی نتنه لترکیه لسرانسری جهان بیاری واتن tabi yeme hammu bir ara şermezar dikın.
یما لدجی اوانین دولت ترکیه لیکولین دکه لدجی اوانین کجرا درخه لدور دا مسئله قانونی حقوقی دوکتنا و مسئله دانه ملکی دا هدف ملت کرده اوانا دخوازن هم جبو دنیای هم جبو ترکیه هم ناوا باکوری کردستان جبو کردا بخوشی بیجن اوا کرد شد کن بزنه روژه که ناوه ما آپیوی داویجن سر دایکاوی زورک جروژک دویجن نزانم که چه کریه یعنی چه تشتی قریج ها چه حیفا وان قریجیا وان جارا وان ها دوی مسئله دا درجینن دور دا هدف گرتن گلی کرده و رزیل کرنا گلی کرده بچو کرنا گلی کرده حقارتی لملت کرده اوا یک باید وی مسئله لور بدن سکناندن چند کلیه کی دربازی اوی بن اری باشه رزدار حوال بدران و همو تماشوان مه بریوی چند روژا لباشوری کردستان لپارزگاه سلیمانی لدوکان لشارازور اری سه زاروکی می کردا که شهید خست زاروکک امزیک بطل شیر داویوی دابو شهید خست باوک لگل دو کرا یک 15 سالی بو یک 13 سالی بو تا نوی 18 سال به زاروک حساب که شهید خست ده بومباردمان دولت ترک در روجاوی کردستان چه خواست گلی کرد شهید کرد اریم وی بپرسن لباشوری کردستان لماوی 33 سالا در نزدیک 1000 کس سیویل بونه قربانی جوانا نزدیک 500 کس تام 425 کس اوان نه ام وکو کرد ویژن ماموستا امریکا مباسطه دروتیه چاپمنیه دولت ترکیه که تابی حساسیت کن نشان دوزا نارینه دیدن از نافی مثلا ماموستا از بینم بیرا ماموستا خواه دو جی ده برنامه ده مباس کرد صرف لعفرینه چته انگریدای دولت ترکیه زاروکی که دراوینن ده بردیل وان زاروکان ده فیدیت خوازن جمال باته وان زاروک تینه کشتن کجری بویری وکی ای نارینه تجینه لکردستانه جی لترکیه جی اما دوی دریده تشتا که ترکیه البته باله دکشینی سر رولا دولت ترکیه ده کشتن وان زاروکان ده البته تشتا که ده چی ده تابی تماشا بکه تاني هجر اموا حساب بكن لنودو دو نودو سه نودو سه 4 5 6 7 لناوا 3 4 سالا ده 17000 دبیجن فعلی مشهور یعنی کشتنی کریاری وان ندیاره حال بکی کشتنی وان کریاری وان دیاره دولت ترک زانید لدرجای تاریخ ل7 سال رابردو دا کرد هاتنه شهید خستن دا هاتنه کشتن دا لهگر ام وی همو لور بیلن تنی وان چند روزا دا سه زاروکی کردا تنی لباشوری کردستان هات نشهید خستن باور بکه سیستم وان درونه حق است کی پیشکتیه که اونا رکلامی ویش در راگیاندن خدا دکن وانا نظام بود دوان اتومبیلا دا گریلاین پکیکی نه یان زاروکی بچوکن چاوی وان نابینه لهفدو او ناکن یعنی دور دا حز دکن بزاندن دور دا زکی دولت ترکیه لنارین گران ناشوته دولت ترکیه کشتنا نارین گران بکارتینه وکو هدف کردن یا ملت کرد و جعر خود درجینه و ملت کرد رازیل که مدونه لگل آمد وان درسم سلوپی ماردین آخوی لگل 30 مالبات کرد لگل هنک پارتین سیاسی هر همو یک تشت بیجن دبی دخوازن کرده رازیل بکن هوال بدرامن لور دا رود نه به کماندو کنترل پانل تلویزیون تماشا کن ددی سر هابار ترک نارین انتوی نارین CNN ترک نارین دولت تلویزیون دولت TRT هابار TRT نارین هر دری نارین سوی نارین نیورو نارین ایوار نارین یعنی اونا جا هر کسک آزاده یعنی حتی رتوک رادیو تلویزیون اوست کرولو رتوک یاساق راکریه هر کس به کیف خود سروی داخل نه او تشتا کتو دبیجی لالیه که ما مسته او تمام اما مسئله که دنجی هیه گلو وقتی که دولت ترکی بری وی چاپمنی داده سر مسئله نارینه ده پشتا چه ود شیره کی جان مجار هنه که ناخوازه چاپمنی لسر بسکنه فقیری خیزانیه لترکیه
مامۆستا ملت برچیە برچی ملت حوجێ نانە ev li aliyekî êrişên dewleta Tirkiye hene li rojava perîşaniyê li başûr dîsa yani dewleta Tirkiye amedekariya hin tiştan dike ji bo ku xuyaneke û gendeliyên di nava Tirkiyeyê de jî heye ji bo bala weşanê nekişîne serva mijeran her tişkiriye nare ama çi ye divê derê de gelek hevalên me ê ku YouTube çê dikin ê di çapemeniya Kurd de jî ketine ser vê rêçê û dimeşin yani bi çavê çapemeniya dewleta Tirkiye li meseleyan de nêran. Ji wan wetirê meseleya narînê eşkere nebiye ya meseleya narînê pir zû de eşkere biye. Her tişt tê zanîn vekiriye. Ama bi zanebûn dirêj dikin meseleyên dramatîk dixin holê, meseleyên bêexlaqî dixin holê. Hem caliyekî ve çewa mamoste dibêje dixwazin civaka Kurd rezîl nîşan bidin, xirab nîşan bidin evlaliyekî û hem jî çapemeniyê meşgûl dikin bi zanebûn. Halbuki gelek meseleyên din ên girîng hene aniha divê mirov behs bike. Rast e. Zanî rast e yani dibin vê meselê de artık bo xwe kirine makîna siyasetê. Dibin vê meselê de gelek tişta veçirin. Wekî we jî got ew meselê xêzaniyê mesele xwe Erdogan dengî duyem hanî dengî hate xwarê da wekû Bülent Arınç bi xwe jî digot işte nirxê goşt, nizam nirxê xwardin û nirxê hemû tiştî giram diye ew hemû rast e. Lê bi fikrê min ya herî esasî ew ê ku we got hemû rast e. Xala herî esasî rikeftina MHP AK Parti vê dawiyê merî hinek rêzê biryara binêre, zincîrek biryar helqe bi helqe. Ewana tamaşa bike li İstanbulê Hakim Lokman Kurdekî me Başûrê Kurdistan bi çend kêre şehîd xist. Eger hûn bizan. Ewa yek. Di du dewletê Türk heger kadroyên PKK bidîtana şehîd dixistin lê bi vî awayî di nava hefteyekî de sê zarokê Kurda şehîd bixin bi vî şêweyî û her wa jî du hevalê me rojnamevan bawer bike yani ewa yani doz yani em şiddet asta şiddetê bilind kiribûn. Ewa bûyera yekem me got Hakim Lokman li İstanbulê li kes ber ku zimanê Kurdî axivî. Bûyera dida kuştinê çend zaroka li vê derê. Her wa jî berî wî ji bo axaftina yani ji bo govend muzîka Kurdî çendîn kes hatin girtin de. Yani vê dawiyê meselê şovînîzmê li nav dewletê Türk da astê wî gelekî bilind biye hat gêşte meselê narînê. Mamosta hakikaten merak dikim wekî çavê sêyemîn ji derve ve wextû li Tirkiye de nêrin Bakurê Kurdistanê de nêrin. Hele kamera bes bide ser xwe da. Erê yek deqe bide ser xwe. Yani tiştek ku ez merak dikim ji derve ve gelo merov dibîne ku di demên pêş me de ev mantıqa ku îro hakimê dewleta Tirkiye karibe diyalogekî dest pê bike bi navbera Kurdan û dewleta Tirkiye'de. Yani pêvajiyekê nû ya aştiyê gelo mümkün e çê bibe divan demên pêş me de. Yani ez vê pir merak dikim. Ji nava Tirkiye tu îtimal tune çünkü dewleta Tirkiye niha li pê tiştekî ye. Çi bike li ber çavê qada navnetewî nişan bide ku wan bi Kurdara li hev kiriye û li ser hin xalan ew ê êdî dosya tamamî bigirin. Çi ye? Hüdapar anîne xistine nava meselê bi Hüdaparê re çend kesayetên ku ji berê ve girêdayê dewleta Tirkiye bu an re meseleya xwe hal dikin hin xalên di destûra bingehîn de ew ê bigwarînin û di mesela ziman û meselê hin tişta weke makyaj dixwazin ev doza mezin ev doza 100 salan adawa Kurd û Kurdistanê bi vana bi safî bikin. Lê çi dibe xwediyê esasî dozê dixwazin ji nedîtî ve were. Dixwazin diskalifiye bikin li kelekê bihêlin. û li ber çavê cîhanê jî bibêjin binêrin me meseleyê xwe navxweyî hal kir. Halbuki mesela Kurd şikenge ve biye mesela navxweyiya dewleta Tirkiye. Mesela Kurd ne mesela navxweyiya Tirkiye. Mesele ki netewa Kurd e, mesele ki mezine a roşlata navîne. Hatta mesele ki cîhaniye. Bi milyonan insan ketine tesîra bin tesîra vê mesela Kurd.
Mesele jî ne tenê mesela Kurd e, mesela dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê li Kurdistanê. Tu cara me qebûl nekiriye ez bibêjim Kürt sorunu. Gotina Kürt sorunu bi salan e red dikim. Hişê me da rûnanê. Çünkü Kürt hebûna Kurdan bi serê xwe ne pirsgirêkin. Pirsgirêka esasî hebûna dewleta Tirkiye li Kurdistanê ye. Ya bifikirin hûn li mala xwe ne, hûn tevê zar û zêçê xwe tevê malbata xwe li mala xwe ne. Cîranên we hêzên çete tên mala we dagir dikin, dest hatîne ser hebûna we û dewlemendiya we û navê te jî em bibêjin Hesen e. Tu dixwazî vî koma çete ji mala xwe bixî der û çete navê vê problemê lê dike pirsgirêka Hesen. Ya pirsgirêka Hesen nekî. Hesen ji xwe re mala xwe tevê zarokê xwe bû. Pirsgirêka Hesen tu ne ye. Pirsgirêka çete heye. Hebûna çete ya nava wê malbatê de heye. Dagirkeriya çete ya nava wê malbatê de heye. Îja hûn bifikirin ku malbat Kurdistan e, Hesen jî xwediyê Kurdistanê ye û dagirker ew çete jî Tirk. Ji ber vê yekê Kürt sorunu tune ye. İşgal sorunu heye. Kek Ramazan Kerim tu hatî? Belê kerem ke bêje. Min ji nebûna te îstîfade kirim, ji xwe re hinek şîrovê kir. Tamam bêje erê. Mamoste mesela narînê hate femkirin. Mesela narînê hat femkirin. Elbet rola dewleta Tirkiye divê cinayetê de em nabêjin dewleta Tirkiye bi tevê askerê xwe çûne kuştine. Ji destpêkê ve dibêjim elbet hin bû yerên civakî çêbûne û narîn bi şiklekî hatiye kuştin ya ji aliyê birayê xwe ve ya ji aliyê kesên derdorê xwe. Lê ez rola ap pir zêde tê de nabînim. Ap tenê cenaze daye veşartin weke mezinê malê. Ew tiştekî din. Tekîliya ap bi dewletê re veşartina çek û silah falan ew hemî li aliyekî ev nekarê me yani vêgavê ew dikare be mijarekî din merûpaşî lê ekonomîkê ha tiştek ku ez dixwazim ji mamosteyê xwe bipirsim. Mesela narînê hatiye femkirin. Yani ew em dayên aliyekî ne em derbasî Başûrê Kurdistanê bibin. Mamoste pirsgirêka me a netewî heye. Başûrê Kurdistanê dibe bigêje statûyekî. Ev demekî dirêj e li wê derê hikûmetek heye, serokkomarî heye, herêmê birêve dibe. Lê ji derve ve weke meşrû xuya nake, weke hikûmetekî demboriye ji ber ku hilbijartin çê nabin. Her cara ku tarîx têk tişkirin, tê talûxkirin. Ê merû çawa bike niha hilbijartin bîstê mehê divê çêbin. Rast e. Ez Bîstê mehê çê dibin. Ama em dibînin amadekarî tune ye, heyecan tune ye, hêre. Gelo hatiye plan kirin, îtimal heye ku hilbijartin betal bibin mamoste Ramazan Kerim. rastî gelek spas zanî ez heger berî ku derbasî vê pirsê bibim min biriya kanalê we biriya we û hez dikim pêşniyarek. Tabii di rojnamevaniyê da heval bediran tu mamostê min şagirdê. Estağfurullah. Yani ez wê destûrê didim tu min ra bêjî şagirdê min. Yani dema min wera berê ji bo. Dema me nod û şeş, heft, heşt wan dema me li me TV dinêrî min emirê min 14 salî. Bo wê hûn mamostê min. Zanî mamosteyê hêja mamostê Gelek min. spas. Min pêşniyarê min ji bo we ew e heger hûn bi pesind bizanbin bipejirînin min biriya we ji bo hemû parên Kurdistanê ji bo hemû partiyên siyasî her wa ji bo Dem Partî narîn guran ew çima sabû Tamamen. Tamamen. Dengê te baş tê problema teknîkî tune ji xwe re rehet be mamoste. Tamam. Narîn guran wekû şehîdê gelê Kurd were naskirin. Wekû şehîdê gelê Kurd were naskirin. û peykerê şehîd were çêkirin da. û wekû wîjdanê mirovakî were nîşandan. û her wiha min biriya kanalê we dawa li Kongra Netewî Kurdistan li hemû saziyên Kurda li Avrupa dikin meş dest pêkin bo şermezarkirina vê sûkayetî bo şermezarkirina vê siyasetê dewletê Türk bi taybet ya ragiyandinê li hemberî narîn guran. Gelê Kurd bi rastî divê bikeve nava lift hevger. Heger eva ser bigire yê me bêdeng bin
هم بێباوەری د ملەتی کوردا چێ دبێ هم jî piştî wî wê gavê din werniha bîtin di dînê îslamê de ji dema mervek çû rema Xwedê di hemû dîna da bi vî şêweyî nabe bi cenaze were leyistin bi kerametê bi heysiyet û bi şiûrê însana were leyistin bo vê divê hem ewa were şermezarkirin da hem wekû şehîdê وجدان مروتی شهید کردستان واره اعلان کرده مادم اوانا حق است کی سورن حق است کی دشمناکی دکن لدیجی ویج دبه گلی کرد بر خدانی بشه yani be ahlakiyet ciddi kirine ma çune sergora narine ala Türkiye dalıkandına. Heval bedra min hevidarım un vi dengi me beginin hamu saziye geli kurd. Dve meşvara peş kısın. U dve hamu dünya ra Kurdên Almanya, Fransa, hemû welatên dinyê divê rastiya vî tiştî bîne. Di vir de çi pêşe binpêkirina hiqûqê heye, binpêkirina wîjdanê însanê heye, hemû corek tiştê de heye. û dewletê Türk jara xwe dirijîne di kesayet di şehîdbûna narîn guran da milletê Kurd hedef hatiye girtin û heyfa xwe ji gelê Kurd dide hildan. Ja من هیویدارم اف پیشنیاری من جبو و طرفی وده وره پجران ده. Yani peşniyazat ewe ku hemî sazî û dezgehên Kurdistanî keneke jî di nav da saziyên li Ewropayê ê Bakurê Kurdistanê narîn bixin sembola vîjdana mirovahiyê. Di vê çarçovê de meş dikarin werin çêkirin, mîtîng dikarin werin çêkirin, peykerê narîna piçûk dikare were çêkirin. Li Amed dikare bibe sembolek vîjdana mirovahiyê برای نارینه مرد کره بالا دنیا عالم بکشنه سر مثلا کرد معذوریت زاروکین کردان جی زاروکین کردان دبی قدره کی بوی اوای پار و نکرانه زاروکین کردان دبی نبن خودی قدره کی رش بوی بخته کی رش بوی شکلی البته اف پیش نیازته و بگیجی آدرس خو همی کسی علمه تماشا کن و البته ویا پار و جی بکن ما مستم در باس باشوری کردستان ببین ها کرم که ببوره جبوکو ام یعنی دوردا اساسه جی وکو عملیات موجیکه جبوکو دوردا به جیرانه واره کرن یعنی تمام هوال نارین گران شهید کتیه لی دولت دوی او راستیا جی واره نشاندان که دولت ترک چقاس کی حقارتی و اف بن پیکرنا بکار اف شهید بونا بکاردانی هدف ملت کرد چاو هدف بکر یعنی نارین روزانه تیک شهید هستن روزانه شرم براستی یعنی باور بکه لور باشوری کردستان دما یک وفات بکه یکسر دوین دفنی عرضی دکن دوی برای جنازه نمینه ده دین اسلامی دا کنه حتی دمه کردا دا مثلا دوی ده خریستیانا ده هبه دوی دا سر چاوی مریا وکری دیلن نظام شه یعنی دما انسان جی دمره به کفن یکسر او دکن یعنی همبری مری دبی ریزکی گلکی مزن واره گرتن دا زندیا زیدتر بس اوانا هر روز حقارتی لجنازه نارین بران جمع دربازی برسوا پرساوی دیا ببن راستی پرسا خود بارکم به دستورته نال باشوری کردستان دمکی دریجه هل بجارتن پیک نه هاتنه حکمت ایرو یال سر دستلاتاریه سروکماری گلو چخاص مشروعه و جورو پی و 20 مه پلان هاتیه کرن که هلبجارتن چه ببن ام دبینن که حاضری آماده کاری پرتوننه گلو هلبجارتن و چه ببن یان دیسا ورن تعلق کرن پرسکی گلکی گرینگه راستی تلویزیون کردستان باشوری کردستان هنه کی خوشوه پرسه نها دور دگرن من لگل گلک کاندیتین او نامزد کرنه جبو پارلمنت جمع آخوی یکم مسئله حکومت پرساوه تابی حکومت کاربری کره جبر که پارلمان کردستان دم خود دریش کربو پشترا دادگاه فدرال عراق اف دم دریش کرن به نقانونی زانی کاری پارلمنتو راوستن حالا باشو کردستان پارلمنتو نینه حکومت تابی انسان بیجه روانینه من خوشوه آخافتنه دور دگرم حکومت اکی روایه و حکومت اکی دنبوری هم ببیجن هم در باسی مثل حل بجارتنه ببین بله
حکومتێکی کاربڕێکەرە لێ مەسەلا هەڵبژاردنە دەزانین من خواست ez بڕێیا هەنێک کاناڵا بێژم کانالên Kurdistanê hinekî televîzyon xwe dûr digirin heval bedran min dixwazim biriya kanalê we hinek meselên dîrokî bêjin zanî bawer bike wekû meselên narîn giran pir girîng e ev hilbijartinê Başûrê Kurdistan ku li nod û dudê salê vir da hilbijartin dibe bawer bike ev hilbijartin ji hemû hilbijartinên dema berê girîngtir e û çarenûsiztir e چیه تایبەتمەندی van hilbijartinan berê ev hilbijartin dikare bibe sebeba nehîştina qewara pêkhata Herêma Kurdistanê hema ema bijardeyek heman demê dikare bibe sebeba qewara pêkhata Herêma Kurdistanê bi quwet de û dikare wek xwe bibîne bo çi yekem rastî niha اوی که هلبجارتن کردستان برای و دبک کمیسیونا بلند یا هلبجارتن عراقیت حتی نها تو بریاره کی رسمی تو داخویانیه کی فرمی نگوتیه هلبجارتن تینه پاشخستن گوتیه دما دیار کرنا بانگیشا هلبجارتنا پروپاگاندا هلبجارتن امی دیار بکن لی هنک گوته گوت هنک آخافتن لهنک جیا هیه هنک فکر هنه وی هلبجارتنی پاش من بریا کانالی اوه به تایبت جه سیاست مداری باشوری کردستان جه پارتین کردارا دویشن هگر اون وی هلبجارتنی پاش و بخند به کراست خب پارلمنتو آمد تنه پارلمنتو حاکی راوستانده هگر هلبجارتن بده جاره کنه هم دبنه خودم پارلمنت هگر هلبجارتن واره پاشخستن حکمتا ما کار برای کره هم بیجن دنبوریه او دما مشروعیت در روابون او حکومت اجنبی وی دمی عراق اول دکاره وکو کمینه کی وکو قومپلوه کی وکو پلانه کی بجی کرده سبی دکاره حکومت عراقی والی امر ده دین اسلامی دا یعنی جی ده پارتین اسلامی ده بیجن والی امر یعنی زمان عثمانی جی هبو والی یک دشان یعنی کسی کی فرمان بریار دشان سبی حکومت عراقی تماشا کرد کرد لسر کرکوکی رک نکفتن اول بدرم کرد سر کرکوکی رک نکفتن دو اوتل رشید دا محمد شیا سودانی هات طرف این کردا پیک و نبون پارتی یکیتی مثلا پارزگر کی کرد دیار کرد به اراده کردا همو پیکاتا نبود ما مستد کردم تشتک رجا بکم تبینه یا خاطرنا خود تمام که با بیرام نشد لا میکروفون خو هندک به دستا بگیری بجبو دنگی تا باش بچه ها مثلا میکروفون بگیری ایستا نه باشه از باورم سبینه سبینه مثلا سبی حکومت عراقی اگر هلبجارتن واره پاشخستن سبی دکاره والی امر پارێزگەرێکی کی جبو همو کردستان داین نمونه یعنی جی دکاره بیجه او پارلمنت وانینه حکومت وش بود دنبوری zaten نها معاشین کردستان دکنه سیستم بانکی او معاشی دست مده پره مددم دکاره بیجه ناکوکی پارتی یکیتی سلیمانی هولیر جهنه سبی دکاره را و بیجه ام به جه جودا لگل یکیتی جبو سلیمانی حلبجه تعامل دکن لگل پارتیش بو هولیر دوک تابی ده مسئله قانون دستوری دا اوا زعمته لسبی اینها محمد شیا سودانیه سبی اگر مالکی به یکی دن به دکاره بکار بینه یه ما نابه بیانوی کی درفته کی روابونه کی بدن دست شوینین لناف عراق دا از همو عراق حکومت نابجم شوینی لور هنه جبو کووی تشتی دجیمه بکار بینن هگر یه ما هلبجارتن نکن هلبجارتن پاش و بخن او دبه کراسته کی نشتمانی کردی کردستانی جبو من هیدارم هیچ کسی ده عقل وان دا نچه هلبجارتن پاش و بخن کرم که نها امزانن دولت ترکیه نه آلی گری هلبجارتنانه زخته ده سر هیزین کردستانیش بو هلبجارتن پک نه مشروعیت شخص تونه به اوقاز باشه
ایران چوا فکر گلو ایران علیگری هلبجارتنا نه یان علاقه در ناوه والا ئەوە پرسێکی پڕ گرینگە زانی ئەوەژی من بەرسف بەشێکدا بەشێکمە ئەوژی پەیوەندی بەوی بەشیە زانی تەرە یا ڕاست بێژم مەگوت هەگەر هەلبژارتن نەبە وێ چ ببە نا هەگەر هەلبژارتن ببە وێ چ ببە هەگەر هەلبژارتن نەبە مە خەتەری گوت هەگەر هەلبژارتن ببە خەتەری چەنە من بە ئەشکەرە بێژم من سیاسەتمەدارێکم ڕۆژنامەوانێکم بە بێترس باسی مەسەلەی نەتەوەیت بە بێترس ئەو تشتێ من دەبێژم زوو کەس جوڵعات ناکە بێژە من ناترس یەکژی من مەسەلەی ئەولەکاریە کوردستانê ئاسایişa کوردستانê تابی وەکو هەردوو çavê xwe diparêzin lê ku min van tişta dibêjim ji bo ku ev tiştana pîşî were girtin te behsa Îranê kir min nava vê pirsê de behs dikim heger hilbijartin bêkirin li ciyê herî xeteriyê pêkdadan şerê germ dikare bibe Parêzgeya Silêmaniyê li Parêzgeya Silêmanî Yekîtî Niştimanê Kurdistan heye rêzdar Pavel Talabanî serokê wê ye û bereyê gel he rêzdar Lahûr Cengî Talabanî ew her tik ji kurapê hevin amozê hevin bavê wan birê heve û bi hev erê ewna her dik hevserokî yekîtî bûn hevserokî yekîtî bûn piştira rûda û rûda hinek rûda û rûda min nabrastî naxwazim bikevme nava wan rûdawa tabî heger kongre bikirana kongre yan civîna serkirdeyetî mekteb siyasî bikirana di wirda problem çareser bikirana gelekî baştir bû lê ew problem biriya eskerî hat tekiliya Lahûr bi yenekî re hê dewam dike ne nexêr nexêr yani min ji te re dibêjim yani peyravê navxwayî hezb he hinek sîstem he dibiya mesela em bêjin heger kek Lahûr şaştî kiriye dibiya civîna serkirdeyetî çêbiya dibiya kongre plenûm çêbiya heger wî şaştî kiriye biriya wî biryar bigirtana dûr bixistana bes biriya eskerî hate dûrxistin ew jî niha heyfa xwe dixwaze bibe biriya hilbijartina her tik jî di mintiqê Silêmanî ne xwe dema kudeta çê bi kîjan rê dikeve hilbijartinan bi kîjan partiyê bi kîjan hêzî bereya gel ava kiriye biriya bereya gel dikeve hilbijar xwe dema her destwerdana bir neke avêtin ser mala Melebextiyar jî yeneke çima wisa însan ji xwe dûr dixe dijminê xwe zêde dike dostê xwe kêm dike xêr e ez ê te re niha bêjim dema destwerdanekî leşkerî çê dibe yani mesela nimune yan tu wî kesî xwe min nabêjim divê wa be yani min behsê ruhê destwerdanê leşkerî dikim yan tê kuştin yan tê girtin yan tê derkirin tabî kek Lahûr li Silêmanî ma bereya gel ava kiriye kek Lahûr kesê yekemê yekîtî bû di kongrê çar da yekem deng hanî û nêzîkî 20 sala berpirsê dezgehê ewlekarî bû û salên axir berpirsê dezgehê zanyarî bû birî wî kek Polat jî berpirsê dezgehê dijî teror bû xudan hêzin ewana xudan hêzin mesela min wextê xwe kek Nûşîrwan dît dema bi zûtnewayê goran ava bû ew li wê derê cadeyekî Silêmanî sewleka gencekan kom dibûn digotin kek Nûşîrwan nayle em di biriya eskerî mesele hel bikin şoreş kek Nûşîrwan Mam Celal wê demê ji yekîtî de înşiqaq çêbû bi zûtnewayê goran ava bû lê kek Nûşîrwan Mam Celal dikaribûn bi bê xûn riştin ev mesele çareser be du partî ava bûn piştira rêkeftin kirin min li vir biriya kanalê we hêvîdarim kek Pavel serokê Yekîtî Niştimanê Kurdistan kek Lahûr serokê bereyê gel bo çend kursiya min hêvîdarim pêkdadanê eskerî di navberî herdû ka de çêne ma îhtimalekî wisa heye me Muste di vê sala 2024 de
تو بس شرکی نفخایید کی مسئله کی پر مهمه هوال بدران نه شر نافخایی نه پیک دادن عسکری هوال بدران باور پیک ودن عسکری تو بس چیت کی یعنی چه وایه پیک ودن عسکری چیه باور بکه پیش کو 8 تموز بلکه مفهوم نکه یعنی پیک ودن عسکری مداخله عسکری تو بیجی از ترا دیجن پیش کو 8 تموز شوه که لاهور دماج یکیتی هات دورخستی تابی برای عسکری من پیوندی به هوال قادر عزیز کرد من پیشبینی او تشتا کرد بود مگوت هیویدارم او نه یکیتی لوانه پشت را پروبلم شده من هر پیشبینی کی سیاسی عسکری بکم رو دادم من هر پیشبینی کی بکم ساده 8 نوت رو دادم من پیشبینی او دکم پیک دادن کی چکداری لوکال در ناو سلیمانی ده او 14 نعیه گریدای پاریزگاه سلیمانی هگر کی وحه جامل بر بسکنه چه اشارت هنه چه وقت کاری تشتک سایی داب کی به خود زانی تازه پشتی کبرز مسعود بجیشکیان سر و کمار اوجی برسه و پرسیاری تا بحثا ایرانی کرد برز مسعود بجیشکیان هات سردان سلیمانی کرد ایران سلیمانی وکو منطقه کی حرمه کی سلیمانی حلبجه بشکی کرکوک گریدلای یکیتی نشتمان کردستان برای وادبه و سروکی یکیتی رزدار پاول طالبانی جادم پارزگاه سلیمانی نوی نو چند کرسیا بوه برای گل چند کرسیا بوه یکیتی ضعیف به تابی بو ایرانش باشتینه و حوسنگی هست وی ملی پارتی دموکراتی کردستان وی ملی یکیتی بو او حوسنگی تک نچه دوی یکیتی به هز بمینه او به منطق جی من نابیجم و من لگل او محل بجارتن چی بو کی چو قصدنگ بر اگر وکو منطق حساب بکی چی ایرانه چل عراقه منطقه مثلا ترکیه پشگیریا حولر دهوک دکه ایران پشگیریا حلبجه و سلیمانی دکه من زانی نخوازم لبر همو تشتی اشکره بکم بس به شیوه ماتیماتیک فکری لوژیکی مددم سر ترازی حساب دکم اگر امریکا UN و خودی که پاول که لاهور و مسئله باش اداره نکن اگر خون رشتن هست اگر باش بله اگر باش اداره نکن اگر خون رشتن هست جا من هیویدارم من خلط بم به فکر من اگر لمه بپرسی چه پیوسته به فکر من اگر هل بجارتم بو ام بیجن یکیتی و برای گل چه قاس کرسی هانی کک لاهور کک پاول وکو دو سروک یکیتی سروک برای گل دکارن هف را رونین وکو رکفتن داباشان 2017 و مامجلال لگل کک ببوره مامجلال لگل کک نوشیروان گوران و یکیتی رکفتن مثلا پشتی هل بجارتنا یکیتی برای گل دکارن رک بکوین هف فیوانی بکن لی بری وی د بانگیشه هل بجارتنا دا من هیوی دارم منطقه هیزا اسکری بکار نی اگر بکار بی تابی برای گل جماعتی که لاهور وانجی شر دکن 8 تموز رو دا اوان شر نکر جدا بود لی نها من باورم شر شد و من هیوی دارم دعواج لکه پاول طالبانی دکن به هیچ شیوه کی نا به منطقه هیزا اسکری بکار بی لجیوی دکارم پیک و رک بکوین هف حیوانی چیکن و یادن لور خطریت دب مسئله بانگیشه هل بجارتنا ده ها برا پرساوه بیراوه نچه یک جی هنک فکر ها هنک مترسی ها دبیجن ترکیه ایران به طیبت ایران ترکیه ها قاسکی نها ایران جه ترکیه بهستره حز دکن بزنبی هاتنا بریز مسعود بجیشکیان بو عراقی تقریبا ایران پیکوا یک گرتن عراق به تمامی تسلیم ایران بود یعنی هاتنا مسعود بجیشکیان آخر او بو که عراق بو به شکل ایران نه را نگیاندن
لی آرتخ عراق بو یه بشکی پارێزگایەکی ایرانی شیا عراقی بڕێوە دەبن ایران دکاره دەسوەردان د سندوقی دەنگدانێ دا بکە دکاره ڕێژەیە کورسیا بگۆڕە هەگەر ایران یان تورکیا یان عراق یان پارتین کوردا هیله بکن ڕێژەیە کورسیا بگۆڕن چاوە پوتین ئالیکاریە ئێردۆگان کرە سەر و کۆمار کەمال کلیچداروغلو دۆڕان هەواڵ بەدرا من لەگەل دەم تیڤیکێک ئادەم قاراچۆبان ژی گۆ ji we re dibêjim ئێردۆگان di hilbijartinê ser û komar da ser nekeft Kemal Kılıçdaroğlu serkeft belem haçkirên Rûsa destwerdan kir dengê Kılıçdaroğlu dane Erdogan yê Erdogan dane Kılıçdaroğlu ser û komarî serkeft hez dikim vî bizan û milletê Kurd tek ray deng dane Kılıçdaroğlu rêge nedan Kılıçdaroğlu bibe ser û komar ji ber ku Kılıçdaroğlu nêzîkî Amerîka Avrupa bû yek ji ber ku Kurd bû didu ji ber ku Alawî bû sisê li Tirkiyeyê dijîçiya Alawiya he zêdetir Sunna yani destladariya Sunna dijî Alawiyan e û dijî Kurdan e Kılıçdaroğlu nebû ser û komar ji ber van sê sebeba nêzîkî Amerîka Avrupa bû didu Kurd bû sisê Alawî bû Rusya destwerdanekî cidî kir bes di van hilbijartina da destwerdan nekir heger hûn bizanbin berî hilbijartina divê Putin bihata Tirkiyeyê Putin nehat yani Putin helwest kirt bo vê ji bo vê Erdogan bû dengê duyem xwe CHP di hilbijartinên vê dawiyê yê şarawaniya de ew dengê biribû di ser û komarî de ji yekem bû hez dikim vî bizanbin ca bor vî li vê derê jî heger İran yan Tirkiye yan Iraq ew dewletana yan navxweyî da destwerdanê Kursiya bikin hîle bikin nepakî bikin hegerê xwepêşandanekî berfireh yê sed hezaran kes he li Başûrê Kurdistan hegerê raperîn û xûnriştin he ji bo ku xûnriştin çênebe divê du tişt were kirin yek dema bangêşey hilbijartina ew meha yan ew 20-25 roja nabe tund û tijî bê bikarhanîn bi aramî govendê xwe bigirin konserê xwe bikin heger bekî çavê Erdogan ra bê migazî Xwedê Rebbê elemê kiriye heger tê bîra we hevalên dem partî bangî stranbêjên Kurda dikirin hunermendê me ji Avrupa dihatin hemû bi dîlan û bi goranî û tey çawa xweş bû yani mîrîcanekî fîstîval bû rabûn li Stenbolê teqandin çêkirin tê bîra te yani Kurd bi taybet Bakurê Kurdistan Avrupa min agadarim gelek partiyên Avrupa numune ji dem partî ew dema HDP û numune li wan war digirtin çawa propaganda bangîşê hilbijartina dikin bi govend û dîlan û bi strana min hêvîdarim Başûrê Kurdistan jî wekû HDP yani hilbijartin bike fîstîvalekî xweşiyê de bi xweşî bikin yani dişûna provokasyonan da rekberiyê de ez geçim dibêjim ez hetanî bawer bike hetanî bibûre dikarin bangîş hunermendên wekû şivanperwar kuma berxwedana berê li her çarbeşê Kurdistan dikarin bangî hunermenda bikin ew hunermendana bêteref konserên aşçiyê li Hewlêr Duhok Silêmanî çêkin fîstîvalên aştî hemû terefan tê de kom bibin min hêvîdarim bi rêya kanalê we dîsa pêşniyar dikim partiyên Kurda berî hilbijartina civînekî dibin serokatiya herêm li gel Nêçîrvan Barzanî kom bibin li wê rêk bikevin ku hestî hev neşkînin ku dijîçiya hev nekin rêk bikevin li ser xetên sor li ser prînsîpa kampanya hilbijartina ew yek naber rê bidin jî walatên derawsê navçe destwerdan di sinduqa da bikin heger ev her du tiştan nebin heger kampîna hilbijartina bi aramî bi rêva biçe bi aştî yek û rêge nedin walatên derva jî destwerdan di sinduqê dengdan da bikin dîzayn kirin mesela İran bêje bo filan partî haqas kursî filan partî haqas kursî wê demê
خونه برجه هگر اف هر دو تشتا نبن هلبجارتن سرکفتود و ببوره کرم که قرصی خوب که اگر بیره و نچ ji pirsê zêde tir ê min ez ketim nava tirs û endîşeyekî ciddî ji ber ku dewleta Tirk ev demekî ye li bendê ye ku şert û şûrtên provokasyonekî bibîne ji bo ku di nava Kurdan da şerekî navxwayî bide dest pêkirin. هوال دمکی بدران درێژی زیدتر لبندی. ببخشینه هوال بدران زیدتر ناکایی که دیزاین لباشوری کردستان دکه ایرانه لی دولت ترک هگر او آخفتنه و ببخشینه وکو پشتا آخفتنه و دگرم یعنی خما و پشتا وی تشتی دگرم بهز دکم هگر شهید بونا کشتنا جیانش دستانا نارین گرام بکارهینن تابی پرووکاسیونک لباشوری کردستان چه وجبو دولت ترک وکو اوای هنگف لناوا دار دا دیتیه کرم که Niha hevalên me siyasetmedarê me Başûrê Kurdistanê. بله Eger hindik bejî li hemberî hev û du zimanê tehdîtê bikarbînin yani li hev û du gev bixwin mîta Tirk hema dikeve nava hereketê êriş dike û yek du ji wan dide kuştin û dixin stûyê hev û du. Wê demê hestên tolhildanî dikeve dewrê. Yani di vê demê de demekî pir hesas e bi tu şiklekî siyasetmedar hev û du tehdît nekin. Ez bar dikim min ji gotinê te ev hemkirin divê merû baldar be û diqqet bike. راسته یعنی زانی چانه حوال بدران ببخشیده ابد از ویش بیجن حوال بدران ها مصطفی کمال آتاتürk مثلا وقتی خو یعنی لگور خو مسئله کرد حل کر گلی کرد ببش کر پشتی وی یعنی ملت کرد برخودانی کر باور بکه هگر ایران و بفکرنه مثلا دیزاینه کی لگور دل خو بکه بکیف آخون ملت کرد قبول نکه هگر ترکیه جیوی بخوازه گلی باشوری کردستان گلی کی شیار بیازانی حوال بدران خلقین که زاننگه تمام دکن نها باور بکه لنفوس 7 میلیون زیده تر یعنی بلکو میلیونان کس بیکارن 100,000 نزدیکی 700,000 کس زانکو تمام کرنه یان گنجن بیکارن خود Çima şerhatê kirin? نه تو خود تو روش آبوری باشوری کردستان زانی پیشه سازی کشتوکال مسئله خای کرنه حیوانا چاندنیا عرده گلت تشت هی زمان صدام گندین کردا شوتاندن او تنبلی هاتیه پیشخستن همو گریدانه به معاش و یعنی روشه کی آبوری نرخستی هیه هم ده زمان صدام دا هم کیموکوری 33 سال حکمرانی یه ما کرداجی ها بووی یعنی گرمایی کی نرازی بونه کی آسته کی بلند یه گنجان یه خلق ها وکو اوایت تو یک آگره کی باویجی تقینه کی مزن شد هگر پارتین باشوری کردستان باش اداره نکن ملت کرد راپرین دک اوا با بود از هگر جبوی مسئله ورمه گرتن ورمه کشتن جز ویدی بیشم هگر پارتین باشوری کردستان باش و مسئله اداره نکن حکومت حریم کردستان سروکاتی حریم کردستان گلی کرد راپرین دک یک جوانینه مثلا ایران به ایران به بیجه ولا حسن حسین یان علی ولی سلیمانی ادارت که یان ترکیه به بیجه نظام محمد حمد فلان تولید ادارت که پارتی دن هم همو دنگی وان دگرن ددنه فلان پارتی بیوان پارتی او دیزاینانا یعنی نه حتی سیری ناچه دکاره حتی جیه کی بچه اگر مصطفی کمال آتاتürk وقتی خو و نکرا نهاجی جکردا زدتر زاروکین ترکاجی روزانه تینه کشتن اگر با عقلی سیستم فدراسیون چکرا روشا ترکیه و ندبو یعنی دبکو ام بیجن دناوا یکیتین اجتماعی کردستان دا دیزاینک هاتا کرنده که اکلاور هاتا دورخستن تمام لینها وی پارتی اکاوا کریا ده چهل بجارتنه دبکو ناوا 33 سالا دا پارتی یکیتی هزین یکمن تمام یعنی وانا جی شهید ده خباته کی مزن کرنن من خو جعردو حتی عزمان
yani yekîtî Niştimanê Kurdistan Serok Mam Celal براستی ji bo gelê Kurd yani gelek ked û emekî xwe heye min li vê derê wekû Kurdekî behsê xeteriyeta dikim behsê xeteriyeta dikim Ama mamoste ez Tabii. fikra peştere bêjim bi desturete ez pir dixwazim ew serhildana ku te wekî endîşe behs kir dixwazim pêk were ez dixwazim li başûrê Kurdistanê şoreşa gel pêk were gel serî hilde ez dixwazim yekî sivîl hebe li başûrê Kurdistanê millet rabe ser iqtidarê me serê bernamê da jî me hev re rêkefdibûn em hinekî ji wan tişta xwe dûr bigirin zanî tamam ez باور bike heval bedran zanî dizîna şoreşê he yek bibaxşîne heger serhildan pêk bê rakî me mamoste qet kesek nikare pêşîlim bigire heval bedran ester bêjim zanî bibaxşîne heger şoreşa sivîl pêk bê fikra te Tirkiye wê çi bike na ez tamam ez pirsekî te bikim were em diyalogekî bikin tu ji rojnamevanî hejî em hinekî bername demokratîk bikin heger sibê gel rabû raperîn tabî hêzên eskerî asayiş wê hêz bikarbînin yani heger tamaşeke yekem raperîn çêbe raperînekî sivîl nabe wê biçin barega bisûtînin wê biçin berbaran bikin wekû Avrupa nîne yê biçin berbaran bikin hêzê eskerî wê kuştinê pêk bînin dewletê Tirkiye çi ez pirsekî te bikim tamam ez bersiv bidim na erê dewletê Tirkiye çi bike tamam devleta Tirkiye wê hewl bide müdaxale bike ama ez tu car ne taraftarım ku hêzek serhildêr a sivîl bê rêxistinî çêbibe hêzekî bê rêxistinî bê lokomotiv pir xeteriye û belav dibe weke meseleya jin jiyan azadî ya li Îranê yani nagêje serê xwe nagire niha jî wisa bawer be ew yek em vî meselî de gêştin hev yek du tamam heval bedran em vî meselî de gêştin yê du Hikûmeta Iraqê li gor destûra Iraqê heqê xwe he destwerdan bike tu zanî niha tiştek he li ragiyandin belav bê ez ê ji bêjim Hikûmeta Iraqê dixwast hêzê polîs eskerî bîne nava Kurdistanê bo parastina sindoqa Kurdistanê rê neda min jî piştgiriya Wezareta Navxwayî Asayîşê Kurdistan dikim nabe hêzê Iraqê bên divê hêzê me Kurda xwe biparêzin heger raperîn çêbe kuştin çêbe Tirkiye mudexele bike ew yek hêzên terorîstî wê bên du Hikûmeta Iraqê wê hêzê eskerî bîne Îranê ji hêz bîne qewarî Herêmê Kurdistan namîne yani ez tim felsefa min şexsî ye zemanê berê dema Keknûşîrwan hebû dema Amerîka hebû niha serokekî karîzma wekû Keknûşîrwan li Kurdistana Iraqê tune zemanê berê bi zotnewayê goran ew dema dibû Amerîka piştîwanî nekir zanî ew dema dixwazim xelk bibe xwedî mal û milkê xwe dewlemendiya başûrê Kurdistanê bikeve destê xelkê ez naxwazim xelk birçî be ez dixwazim li wê derê endûstrî ava be hilberîn çêbe dixwazim gel dewlemend be heval bedran heye revolûsyon heye evolûsyon revolûsyon biriya şoreşê dem Kurd xelk radive raperîn dike destlat de destê xwe evolûsyon biriya demdirêj sîstêmatîk biriya reforma hewşêwey Avrupa min li min bipirsî wala min xwe jî îsanekî şoreşgerim tu li min bipirsî min hez dikim li başûrê Kurdistan pêl bi pêl gav bi gav yanî guhartin were çêkirin min hez dikim divê hilbijartinê da çend partî serketin bide çekbêjim serê te naxim belay ez weke ama mamoste serê te naxim belay ez weke xortekî Kurd ez naxwazim partiyên Kurdistanî di destê malbata nabin ez şerm dikim ya li Silêmaniyê ma ji bilî bafil û lahor însanekî din tune ku were yenekî birêve bibe ez zanî em uslûbê bername em bigorin yek ez te re tiştekî bêjim bira wan nebe ku
ام استرا تشتكي بيجم هوال بدران از لباشوري اصلا كردستان ما خود اخفم نه تعلقم از کردنه ببیترس هوال بدران ببیترس باور بك از ناترس از لأوروبا بمج مني واباخيا لی از ناوا مسئله دامه از ناوا تمام. مسئله دامه هوال بدران از روزانه ناو مسئله دامه هگر راپرینا ملت چه به ملت کرد ضرر دکه من لگل وی تشتینینم باور بکه ملت کرد ضرر دکه یک جی نا دست کردادا یعنی حکومت کردستان معاش کتیه دست بغداده نفت نافروشن یعنی اما راپرین چه 35 ساله شورش چه بیه چه 35 ساله نود و یکی ور و ما مثل شورش چه بیه هوال بدران هنک تشت ترا بیجم زانی ام اینها در بازی مسئله سیاسیابه به نوی روجلات لباشوری کردستان یا هری راست یا هری راست یعنی ام باشوری کردستان تو بیجی تو تشتک نهاتیه کرن نه چما حکومت ها سروکاتی حریم ها سروکومت نوی وقتی ستاتوی که ناو دولتی ها حزب پشمرگه ها نه آسایش ها نه بری تشتک نبو راست دولت نینه راست یک اداره که توکمه نینه هل بجارد حزب پشمرگه آسایش وانه همو وکو دبن ریوبریا دولت دینن گریدای پارتی فلان او چتاناج هنه لی دستکفتی باشوری کردستان بو همو ملت کرد پرگرینگن دوی ما بپاریزن پیش بخن و دوی بری قانونی بری هلبجارتنا گوهارتن چه با ولی هگر دوی هلبجارتنی دا دیزاین کرنه ایران نبه هگر پارتین اپوزیسیون برن پیروز وان به پیروز وان به لی از هز دکم از مسئله زیده کور نکم هوال بدران نه از وی تشتیش بیجم بو وارا فهم کرن ام بیجن راپرین بو سرکفتی بو ام بیجن وانیه هگر کردستان دولت به ملت دستلات در دستی خو ای دستلات لدست بغداد ده بشی هری زور وی دمه دوی بچن بغداد جو راپرین بک تمام ایرو دادگاه فدرال یا عراقی پشگریا قانونا باری کسایتی کر یعنی چه کچ زاروکا نسالی دکاره بدن بمیر یعنی ام بیجم باشوری کردستان راپرین چه باش قانون چی بود هم دنگ آتمن او قانون کو زاروکین 18 سال پیشتر کرم بده وجن او قانون در باس نه بود 18 سالی نه سالی یعنی قانون ہے پروژه قانون ہے شیا به پشگیری اما در باس نبیه نه اوسا سکینیه نه اشته یه باورم وی در باز بعد چونکی دادگاه فدرال پشگیری کرد اما در باس فلاکته یعنی هگر لباشوری کردستان راپرین ببه هگر دولت دونا یه دولت بیا راپرین بیا گوهارتنا دستلات چه بیا تشتکه بس دستلات بشی زور لبغدادیه هگر راپرین ببه ام حکومت کردستان نامینه شیا تین کچی می نسالی بمیر ددن یک و قانونی که اویل ایرانی هل سر ما فرض دکن دموکراسی چینا به دیکتاتوری که صدا شد هر گوهارتنک لباشوری کردستان چه به دوی به پشگیری آمریکا اروپا به و هگر عراق ضعیف به عراق کی بهس ایران کی بهس ترکیه کی بهس وقتی خود که نوشیروان مصطفی جمرا دگو که نوشیروان دگو ایرانیا جمرا گوتیه ام ناخازن روی و سپیبه ام ناخازن لگل و تشتی باش چیوه چونکی کرده ما یه روجلات و چاف بدنه و اوناش دعوی شورش بکن نه دولت ترک بو ایران دخوازه روی کردار رش بکه بوی هگر شورش چه به لباشوری کردستان ترکیه ایران عراق وی شورشی جمع بدزه ملهف کر ما مست ملهف کر جبر حساسیت جغرافیک جبر حساسیت پیواژوی نه اگر سرهلدانه که جواکی چنه به باشترش بو منفعتن کرده اف ندا علی که جبر شرطن ایرو هم ببیجن جبر یزین دجمن ای در دوره اما نه به البته مروف دخوازه قرار بریار هر تشت دست جواکی ده به دست گل ده به گل دست لاتر به اول تو بدران برز بدران داره مش رمضان کریم ساعت نهال کردستان نه 38 دقیقه ایرو چند مهیه؟ 17
حفده مهیه اوا برا باکو دیروک بمینه هگر بوی آوایی بچه گوهارتن جدی چه نبن راپرین چه به تمام نابیجم کینگه سالک 2 سال 3 سال لوی چه به گلی کرد و روژه کی راوه بس من هیویدارم گوهارتن چه به گل راپرین دجی دسلاتا کردی نکه و ببه ام دجی هزین داگر کر بکن کرم که سروکمار نوی ایران مسعود بزشکیان هات باشور کردستان چو بغداد جی لی هات سلیمانیه جی هم چو هولیری هم هات سلیمانیه گلو چه بخار آنی و چه بخار بر زانی هنک کودین و شرطی یه سردانه هبو مد تلویزیون سبیدا دا جی گوت هنک حوالن دموکرات جی پیوندی به من کرد کردی می روجرات از هم وکو درفت برسوان جی بدم هم جی از بحثاوی بکم کودا و شرطی یه هاتنا سردان بریز مسعود بجیشکیان بو عراقی 14 پروتوکول امضا کردن لی هگر بگشتی به گلمپری فرموله بکی به یک آخافتن عراق و ایران یک گرتن یک گرتنا عراق و ایرانه عراق بو پارێزگایەکی کی ایرانه الله او درجه بو هاتنا وی یعنی بله سینور ناوان دا رابط یعنی اوه چه وقتی کردان بکه ما مسته؟ بله ایران به تمامی دست دا سر عراق اف پروسیسال 2003 دا دست بید ده پشوی دا درجه یک مسئله دینی ها لنجف و کربلا عراق امام علی حسن حسین امام حسن امام حسین تربیوان هنه نجف و کربلا جبو ایران واتیکانه واتیکان اف زواجا ایران و عراق و از مجال بده از ایوی تشتی بیجم ده پشوی دا مسئله دینی هم گوت نه واتیکان لی ایتالیایه لی وکو دولت کی سربخه لی ناو ایتالیایه جبو ایران ببه امپاراتور جبو ایران به حزب دبه نجف کربلا گریدای سینوری خوبه نه به نجف کربلا به تمامی عراق جدا به بوه هاتنا بریز مسعود بجیشکیان که سردان سلیمانی هولیر کرد چو باس جی چو سردان باورم سیستانیش کرد چو اوی سروکومار ایران هات سردان همو جی گرین کرد وکو والات خود چات دچی سردان همو دورت کی عراق ایران یک گرتن و پروسیس کی 20 سال بود دست بکرد خود دما شورش اسلامی هفته اونه خامنه‌ای کرد خمینی دما کرد صدام شر دست بکرد شر کی بهز جبو او شورشا نه ناو عراق پشتی وی که نود و یک مسئله کویت شیعه سر هلدان دیسا سرکود کرد 2003 دما صدام روخا بو ایران درفت کی زیرین بو دناوا 21 ساله دا به تمامی دست دا سر ایران لماوی 21 سالی دا داگر کرنا عراق پروسیسکه تمام کرد مسعود بجیشکیان هات او سودانی امضا کرن عراق بو به شکل ایرانه اوا یک حز دکم اوا بهوردی کسی دن وی تشتی نابیجن ها از حز دکم بزن لباشوری کردستان تابی لباشوری کردستان که ابو بکر علی کاروانی حوال من عزیزه که ما اوجی اندام مکتب سیاسی یگرتو بو بری خواست به سروکی یگرتو نبو وزیر بوجی نهان نویسر و بیرمنده اوجی نویسی بو لی من بری ویجی من جی بحث کربو من یه ما دو کس ویتشتی ده بیجی لی در راگیاندن ده اشکره من ده بیجی تزانی یاد دیا مسعود بجیشکیان هات سردان هولیر جی کر سلیمانی ده پروتوکول دولت تا تو سردان پایتخت کیه اگر بخوازی حوال سلیمانی ببینی دوی گازیوان هولیری بی خود جگیری سروکی حریم کک شیخ جعفر یکیتین اجتماعی کردستانه جگیری کک مسرور کک قوبات یکیتین اجتماعی کردستانه در جوینی ده آمده بون
دکار بون بانگی کک پاور جی بکرانه بس دما سردان سلیمانی کر لگل کک پاور هفدیتن کر وکو سروکی بشکی کردستان هفدیتن کر بوی مسعود بجیشکیان دو اداری یعنی دو مرکزی کردستان و عراق راگیاند حز دکم بی بزاند یعنی ایران هات ایران سیستما که پشتی 2003 آمریکا آوا کریه مسعود بجیشکیان بو روخاندن اوی سیستمی هات لعراقش لکردستانش لعراق هلدا عراق کرده بشک اف مسئله ما بحث قانون بار کسایتی کرد قانون بار کسایتی تنه گریدای به مردان کچانینه گلو احتمال ایدئولوژیا مذهب ایدئولوژیا کم بکی و بیانه کرا در خپش احتمال هست نامسته دیسا دوباره که احتمال هست که ایران او تشت کتود بیجی یعنی مشروبونا سلیمانی در خسپش تکیلیا خواه به پده کرا کم بکی گرانی بده سر تکیلیا خواه یعنی که احتمال هست نه خواه در راستی دا خو پیوندی ایران من دسبیدا تیوی داشت بود پیوندی ایران به یکیتی نشتمان کردستان را استراتژی کن پیوندی ترکیه جی به پارتی دموکرات کردستانی سلیمانی سینوری ایرانیه بوی جی استراتژیکی ایرانیه چاوا مثلا پولونیا ولاتین اوروپا سینوری استراتژیکی برجواندی امریکانه مثلا ولاتین کومارا سوویت اوکراینا او شر اوکراینا روسیا سر چه شد و شر امریکا روسیا لسر اوکراینا وقتی خلو کوبا جو مثلا هندک مابو ببه سینورین رسمی هنه یه دولتا او سینوری ولاتی ته از بی وکری به هیا سینوری استراتژیک یه برجواندیا سینوری استراتژیک یه برجواندیا یه ایران سلیمانیه یه ترکیه هولر دهوگ دوه بو ایران هفپیمانی خون استراتژیک تا به یکیتی نشتمان کردستان زانه و حزد که یکیتی نشتمان کردستان جی مالبات طالبانی بریوا ببه لبرانبر مالبات بارزانی دیزاین ایران اوه مالبات طالبانی به حزب که یکیتی نشتمان کردستان به حزب که لسلیمانی حلبجه سرکفتن و حلبجارتن و مسوگر ببه به حزب بن و وکو برانبر هف در زمان روسی دویژن سیستم ازدیرجک ای پراتیوا وایسد یعنی به هفسنگی برانبر هف راوستن بوی او هدف وان استراتژیک امریکا لو کدری بجیدی کی امزانان تاثیر امریکا لسر یعنی کیجی هه پد کیجی هه امریکا نه به هر دو هزین من کارن چک و سلاحی بگیرن نکارن سر پیاب سکنن اگر امریکا نه به عراق شی نکارن سر پیاب سکنه ما دروشه کی وساده امریکا چوا دستور داده که عراق ببه وکه چوا بجم پارێزگەیەکی ایرانی یان جی امریکا چوا دستور داده که هێزێن کورد بکە بن تەسیرە ایرانی تابی ئەوە پرسێکی گرینگە ئەوە پرسێکی زوودە کەم ناکەم بێ مەسیل ez نا بەرسەوەی پرسێژ بدم ئەوە پرسێکی گەلێکی گرینگە ez vê mesela xwe temam bikim ez ê bême ser wê da بۆ vê hatna Mesûd Bijîşkiyan بۆ Hewlêr û Silêmanî ji bi vî awayî bû piştî ku ew çû yanî wata li wê derêkek Paviltelebanî Yekîtî Niştimanê Kurdistan li vî Partî Demokratê Kurdistan yek jî peyamê Îranê ewa bû heger partî 100 kursiya ji bibe yekîtî 0 kursî ji bibe li wî mintiqî yekîtî wê hukum bike yanî du merkez zanî meselê sisiya ya Mesûd Bijîşkiyan meselê sisiya ya Mesûd Bijîşkiyan ku peyama wî ron û raşkawî îdeolojiya mezheba şiya serkeftina wê li ser nirxên giranbiha yê Avropa heger hûn bizanbin Yekîtî Niştimanê Kurdistan partiyekî sosyal demokrat e Yekîtî Niştimanê Kurdistan li mintiqê Silêmanî azadî heye vê dawiyê hinek meselên selefyekan hinek meselê İslamê pêş dikevin temam yani yeme komelgeyekî İslamî ne İran dixwaze li Silêmanî yani tiştên Avropî Amerîkî sosyal demokratî li Kurdistana Iraqê piştî ku Amerîka hat
دخوازه سیستما سوسیال دموکراتی او دموکراسی آزادیا لکردستان عراقی آزادی ہے اگر نه به من نکارم باخم آزادی جه دموکراسی جه بلکه آسته کی بلندانی نه بز عراق زده تره لترکیه زده تره لایران زده تره لسوریه زده تره ایران دخوازه ایدئولوژیا مذهب شیعه به تمامی فرض بکه لسر کردستان عراقی و هیچ آسواره که امریکی اروپی دموکراسی آزادی خودجی یا کردستانی نمینه اما ام نشعینه کرد نشعینه یعنی تمام یعنی از کدام دویژن ایدئولوژیا شیعه مقصد من او رژیم که ایران پشتی هفته نه ناب خود آوا کریه دخوازه لورجی فرض شورش کمار اسلامی ایران هفت تفهم کرنه تگشتی شورش اما نممکنه یعنی کرد ملت که پیشکتیه سیکولر نممکنه یعنی فرض دکه یعنی یا هفته و نه هدی مثلا معاش کرنه دستی خود نفت جمع ستاندن او مسئله باری کسایتی جواکی دست بید که کچا دکاری به نه میر بدی او زواج وانی سیخه ها به 3 روزا دکاری زواج بکی پشتی 3 روزا جهودو جدا به نظام چه هدی یعنی مثلا تو بحثی که اکمالا بختیار کروا نبو بحثی که اکمالا بختیار تمام که اکمالا بختیار دناوا یکیتی دا ام پروبلم خو هبون او خو هبون که اکمالا بختیار مسئله وی دابران هبو اشتا مسئله روشنبیری هبو مثلا او برپرسین سلفیان دگو ما وساکر من ترى راستی بیجم سلفیت و مذهب شیعاگری من اسلام مسلمانم ناوی من رمضان کریمه رمضان جی کریم جی ناوی مسلمانی خدایی نه پیروزن من جی خوب مسلمان زانم روجو دگرم نمیش دکم لیتو جمع بپرسی او مسئله سلفی و او مسئله ایران گلک تشتین جواکی به هیچ شیوهی که نابل کردستان عراقی سر بکره من لدیجی اوامه جی هاو ریگازی چه به میر لگل میر بزوجه جن لگل جن بزوجه من لدیجی اوامه میر جنس خوب بگوره اپوراسیون عملیات بکه بوه جن جی بوه میر وکو اوایل اوروپا امریکا من اوه بکار شیطان زن واره زاروکک ام بیجن ناوی باوی خون جورجه یان محمده ناوی دایکا خو لیزه یا زری ما مستقیل تکاریش که آخرا افترا لشیطان نکی چه شیطان تده کارش که انسان دکن جویج خراب تره مثلا تماشا که زاروکک جدایک دبه امری دوه 10 سالی باوی وی ها دایکا وی ها ام بیجن ناوی باوی وی جورجه ناوی دایکا وی لیزه یان محمد زری هرچه نمونه دما دوه 10 سالی باوی وی رادبه خود دکه جنس خود گوره ناوی خود دکه لیزا دایکا وی جنس خود دکاره دوه محمد یان هفدو جدا دبن باوی دچه لگل میره کی دزوجه یان جنه لگل جنه کی او زاروکا دین دبه من دجی اوامه جا امریکی به اروپی به من لدجی هفرگازیمه لدجی جندریمه لی همان دمی من لدجی سلفیتم او سلفیتا به امشي ويا ولدجي او مذهب شیعاگری کو یمه وکو کرد بیدو زمان سعید نورسی ها شیخ احمد بارزانی ها یمه وکو کرد عدت می 5000 سال ها ده نوا کردا دا جواکا مسلمان ها کرده می ازدی هنه کرده رسنن و شیعه هنه سنه هنه نه نابا ریگه بدن او هنک بی اخلاقین که لأوروپا امریکا پیش کچه بی ناب جواکا کرد نجی هنک توندی به ناو اسلامی بی ناب جواکا کرد عادت کردا چه هه؟ ده قرآن پیروز دا چه نویسینه؟ ده تشت استاندارد ناو دولتی دا وقت استاندارد عادت کرداجی ما مستحمی عرف و عادت کرداجی نراستن مروف دکاره ده ناو خود
شورش اینجا واکی پیک بینه زوجاندنا زاروکی 18 سالی پچوک سوچه راسته مسئله جواکی دا ترا زواجا از خلاص که ما زواجا بدار زوری قیز رواندن اگر تو بزن بی من بحثا شیخ احمد بارزانی کرد بحثا بیدو زمان نورسی کرد شیخ احمد بارزانی لدجی اوا بو بزور کچا بد نمیر لدجی اوا بو ام بیجن بچوکی زار او بکن بریز عبدالله اوجالان سروک اپو چه قاستش پیش خسته بو نه کتیبی وی هنه دم پارتی تماشا که توپلومسال سوزلشمسی هه لروجاوای کردستان تماشا که لوی دستور هاتی آوا کرن بحثا وی دکم عادت می کردا هنک تشت هنه هنک تشتی پاشوارو هنه لئن بحثا وانا ناکن تشتی پیروز هنه دوی او جیب به yani emnet şibin civaka Türkiye civaka ku AKP dixwaze ava bike civaka ku fazla ava bike Kurd ciwan civaka doğru ew Dem Parti ew Rojavayê Kurdistan Serok Mamcelal Serok Mesud Berzanî dema Başûrê Kurdistan ava kirin gelek tişt di biryar di parlamento da hatine kirin em bêjin di hikûmeta Kurdistan gelek tiştê baş li Başûrê Kurdistan he heta li Başûrê Kurdistan parlamento biryar girtiye tu bê îzna jina yekem nikarî jina duyem bînî tiştên gelek baş li vê Kurdistanê jene divê em van tiştê baş pêş bixin bihêz bikin tiştê xelet he divê em rast bikin bo vê min tera got ev mesela İranê Mesud Bijîşkiyan servan sê tişta bû yek Îraq temamî teslîmê İran kirin yek girtin di do li Kurdistana Îraqê du merkez Hewlêr Silêmanî sistêj dixwazin ew jiyana xwe bîne vê derê kerem ke bes serkeftî nabin ewa rast e te pirsa wî jî kir biba ew divê bersiv bidin Amerîka niha yekî emrê xwe çûbû Biden Trump jî ew e divê hilbijartinê de hegerekî mezin heye Kamala Harris ser bikeve çimkî Kamala Harris hem afrete jin e hem jî nehatiye tecrübe kirin Trump hate tecrübe kirin carekî û ya didiya carekî hewlê kuştinî dan vê carê dema golf dileyzî dîsa teqe kirin dewletê qûl bi Trump divê nabe bibî serokkomar belkû bibore Kamala Harris bibe serûca min bu behsa vî dikim yani ev çawa destur bidin ku İran bibe belê min bu behsa hilbijartin Amerika bijûlê hilbijartine yek işte pêş hilbijartina şalek û şeş piştî hilbijartin ya didiya Amerika meşxûlê şerê Rusya Ukrayne işte ev meselana de gıyabê de hendabûn û zayıfbûna Amerika da vî tiştî serdemê Trump heger wedît Trump Qasım Silêmanî kuşt Trump rê neda İran ha qaskî piyase bike vendere heger Trump li ser hukm biya Rusya êrişî Ukrayna nedikir Trump pir tund bû hemberî İranê yani ev piyasên ku İran li nav Kurdistanê dike tamam yani min berê di sibêda da ji got yê me yek netewin Mesud Bijîşkiyan bi zimanê Kurdî axivî yê me hêvîdarim meselê Kurd çareser be İran dewletê derewsiya di zemanê Enfal û Helebce da alîkariya me kiriye me hevsînorin bav û bavpîrê me zemanê med yek ewa hemû temam axaftinê me li sibêda kiriye li vir jî dubare dikim tamam em bira yekin lê tu nikarî bê me dagir bikî me dîzayn bikî heval bediran birayê te hene tu niha biçî mala birayê xwe bêjî wala divê televîzyon li vir bisekine ew li wir bisekine min sivê saet 6 xew şar dibim divê tu 6 rabî min nîvro nan dixwim divê tu ji nan dixwî İran birayê me tamam em hevra dikarin kar bikin li İran nikare me dîzayn bike û dagir bike û jiyana xwe bîne vê derê meselê min ev e biratî temam hevra karkirin temam lê dagirkirin dîzaynkirin na heger li ser tiştekî jî bibin divê bi hevbeşî bibe kerem yani ez bixwe lê Amerîka heval bediran bibore ez vî jî bêjim Amerîka ewa hêzekî xunê eskerî haniye kêwan yek li Îraqê li Kerkûkê ev parêzgerê Kurd ku dane
کردا یک جی آمریکا لپشت بو کردستان نقشه یا نفت و غازه لگل بریتانیا ها کردستان لسر دریای نفت و غازه پیش وی 100 سال لزاخو کیمه که عرض راد کرن به تیشتان نفت هلدان اگر تو بزن بینها لجودی لگل جیا جی بری گیری لهبون دولت ترک نفت درد کردستان لسر دریای نفت و غازه او نفت و غاز بشی همو دنیای دکه آمریکا بریتانیا خطه کی انرژی لکرکوکی دچه تلافر شنگال لوی دچه بو حسک حلبی دچه دریای سپی آمریکا پروژه خونه جدی هل پشتی هل بجارتنا تابی دستوردانه کی جدی آمریکا ویش بو کردستان چه به یعنی اوای ایران دبی وانینه مثلا ایران به مالا باو خویت هم هر به چه کیف خود بخوازه بکه وانینه آمریکا ایش دستوردان بکه هگر هر پشتی سال پشتی هفتمه اسرائیل جی خو شر کی مزن یا لبنان آمده دکه کدام شر اسرائیل گرمتر بو ایران جی کتناف لی اوا حمود پشتی هل بجارتنی سر حکومت آمریکا به یعنی سیاست آمریکا یا روجات نوین ما متناکی بسری من متشتک جان خامنه کی از پرسه کی بیشتر مها دو هگر هیا آمریکا خو اکتیو بکه در روجات نوین ده جبو ما کردا چه پیوسته لروجاوی کردستان آمریکا وله حوال بدرن اگر آمریکا وی نسط عسکری خو جروجاوا درخ سوریه ترکیه روسیه وی داگر بک هبونا آمریکا لروجاوی کردستان راسته هزمه عسکری لوی هنه لسه دولت بین سرمه دوی چون اگر آمریکا لروجاوا لباشوری کردستان درکوه هزن نافچه وی داگر بکن یعنی اری از تشکیدن بپرسم تشکیدن بپرسم او آمریکا یک روجاوی کردستان او امریکا کل روجاوی کردستان سردست تمام آلیکاری ده کردان او امریکا کل باشوری کردستان سردست آلیکاری ده کردان تمام فهم کرد اما اینی امریکا رید ده دولت ترکیه کو برمایین چتین داعشه ج آفرین بگره پرورده بکه توی ارتش خوابی که چابی خوشی را بگره اینی امریکا کو پاستیکن تینه چتین تینه خلاص خلاص تینه باشوری کردستان که او برمایین چته لهمبر هزین کردستانی بکارتینه یعنی او امریکا چوا دستور داده که حوالبنده که وی ناتو بکه به نوا اوقا سوچان و ریخستنه که یوه که تفگر آزادی مدرن نوژن سیکولر و دنیا لگوری عرف و عادت دنیای دمشه و جبو امریکا نه خطره جی بريس قرايلان حفتي وحف جاره اشكري كريه تهديد كيمال سير امريكا تنيه امتنش خورا باراستنا خونه تا خاط كن arkadaş ama aynı Amerika van hezin Kurdistani جاو دردخه terörist ilan dike برمایین چتین داعش جتینه دستور داده حوالبندی خو ها دولت ترکیه کری ها امریکا کریش بوم فخناکه دینه لباشوری کردستان وانتشنا چاش مرایزات کی yani ama pırsasışya ne yani çetin devlete Türkiye in Afrin'e tinel başur bicihti ki pırsa çarane na pırsa yeke mesele narin gram bu pırsa da Hılbicartın bu adın hatına Mesud Bizişkiyan bu mebaskir ana ya çaraya çetin devlete Türkiye pırsa ahire ne pırsa çare bes ba pırsa sişya 2 dakika bes tamam kim havalin rojelat mera axivin havalin rojelat mejwan havalara got heger yewe dixwazin biçin dijî dewletê Îran şer bikin kesekî destê we negirtiye fermo heger yewe dixwazin biçin Avrupa xwe pêşandanên mîlyonan bikin fermo PKK li çiya şer dike li Avrupa xwe pêşandanên mîlyonan dike heger yewe dixwazin biçin li Îranê partiyekî ava bikin heştê parlamenterî bibin وەکوون هەواڵێن دەم پارتی کەس دەستێوە نەگرت نەیوە خۆ پێشاندانی میلیۆنان دکن نە پارتیەک ئاواکردنە نەژی شەر دکن هەواڵ بەدران کوم مانتق هەیە ئەوە دۆنێ باوەرم پێر بوو 28 سالیە شەهیدبوونە دکتۆر شەرەفکەندی بوو ڕاستە ئیرۆ دکتۆر قاسملۆ شەهید خستن دکتۆر شەرەفکەندی شەهید خستن
شونا که دموکرات کومله استی تکوشین بلند کرن چکی خود تسلیم کرن هاتن لقامپی باشوری کردستان رو نشت اما منطق دگره دما سروک آپو گرتن حوالا چک تسلیم بکره با اتنا قامپا رو نشت ایشی ولی قامپا چه هست من عمره من 10 سالی بوده دمی اما نه فرمان و نه بریاریم اگر اون دخواد هنکس مکتبی سیاسی سرکردایتی وان پارتیا هنه خورا لور رو نشتنه پاسپورت آوروپی جیو وان ده ویزای شنگنی رژیم دیکتاتور نظام چه دوی ایران بروخینن خود مراد قرا ایران جمیل بایی که او حوالانی نیلی کردستان تو آوروپا رو دما تو مزن داخلی لگور ویجی کردارا بک قط من ناو آخافتن خدا نگو کرد ایران بروخینن ترکیه بروخینن اوا یک یا دو دیا هنک جوانا آخافتن من سبیدا دلیوانیشیا جاری اوناش من کردتر نینن من حوالی کره پیشوا قاضی محمد که علی بوم و من گلکی پیشگیریا کرده می روجلات کریه حوال دموکرات کوملش کریه من لگل حوال عثمان و جلال مسردان وان کریه ما گلک من خواکو شخص پیوندی وان لگل دولتش چی کریه و من حس دکم ایران پارچه ببر روجلات کردستان ببر دولت ببر خدمتکاری وان لی لور اوای از دخوازم بیجم مسعود بجیشکیان هاتا کردستان عراق به زمان کردی آخری پیوندی وی لگل حکومت حریم سروکاتی حریم باشه زختک لسر پارتین روجلات هجه قامپا دردخن مج پارتین روجلات کردستان را گو اسلوب خو بگورن پروژه کی آشتی پیش بخن کک نیچیروان بارزانی سروکی حریم کک مسعود برزانی سروکی حکومت کک مسعود برزانی سروکی پارتی دموکراتی کردستان سروکی کی کرده کک پاول طالبانی سروکی یکیتی اجتماعی کردستان دکارم پیشگیریا و پروژه بکن یه و دکارم پارتیه کی آوا بکن حوال بدرن دکارم پارتیه کی آوا بکن وکو دم پارتی جی ایران را بکونه گفتگو بیجن تمام ام شر ناکن ام وی ناکن لی ری بدن ام پارتیه کی آوا بکن زمانی مادم مسعود بجیشکیان دایی کی کرده لمحابات مزم بیه برا ری بدن ام زمان کردی بکنه زمان رسمی لوی پارێزگای کوردستان ئۆستانی کوردستان ئەم وی بەهێز بکن ئەوەی من بۆ کوردی ڕۆژهەڵات گوتیە ئوسلوبێ خۆ بگۆڕن پارتین کوردی ڕۆژهەڵات پرۆژەیەکی ئاشتی پێش بخن سیاست بکن هەگەر ون وەکو هەواڵین پێکێکی لە چیا بوونە بە حەزاران چەکدارێ وە هەبوونە وە دکار بوو وێ دەمێ لێون دە قامپادانەوەی ورژی وە دەردخن اگر تی بیراوه او مدل چا پیش خستن حوال عثمان اوجالان نود و ددال لزاله دخواست چک گیری لا داینه لوی سیستم قامپ آوکه وکو دموکرات کوماله سرو کاپو چکر اندام مکتب سیاسی پولیت بیرو برای خوبو بریز عثمان اوجالان رابو بریز عثمان اوجالان جکار دور خست گرد و بریار ایدامه ده لپرزین ها نا ببوره ناف ناوکه لبیریم چو اول لگاره سال 2003 ماه شباط حوال مراد قاره ایران حوال جمال هات مرا جوین چکر گو سرو کاپوش مرا گوتیه اونوی عثمانی وی فرهاتی دوین چله دکن بکن اگر تی بیرا و وی دمه سرو رخنه کر گوت تا اف هیزانا تسلیم باشور کر وانا اوی سر دموکرات کوماله هانی شته دخواستن گیری لحمول زال کن بکن چک دانین سرو کاپو برای وی بیوژی عثمان اوجالان جو کار دور خست بریار ایدامه ده و نیست جانا دو دیا نو دونه حوال قادر عزیز شاندن گل حوال جمیل بایی که هفدیتن کر و دمه دعوایی که دولت ترک هب و گوت پیویسته گیری لا چک داینه پکیکی نو دو دو جی رد کر نو دو نجی رد کر حوال دموکرات کومله چک دانین چه بو؟ والا ایران هزه که جندل اسلام چه کرد دجی باشوری کردستان و لباشوری کردستان شهر نافخایی جی چه بود یعنی دموکرات کومله گومه چک دانیش بو باشوری کردستان به هز به بس باشوری کردستان به هز نبو شهر نافخایی چه بود گومه چک دانیه بو ایران باش به کرو دواله ایران تا نهاجی باش نبی ایران دون بمبردمانی هولی بشه یعنی پکیکی چک دانیه ترکیه باش بو بلکه اگر کومالا دموکرات شکل دست خود اون ایران زیاده تر رزق کردستان عراق بود
جاو مجوان را گوت هنه اون دخوازن دست خونه چور به من بسرن لپیسرا ما بدن اگر اون دخوازن شر بکن فرمو بچن شر بکن ما دست و نگرچ اگر اون دخوازن بچن اروپا خو پیشاندان میلیونان بکن بچن بکن اگر اون دخوازن بچن پارتیه کی آبا بکن ولی جارنا او حوالی می که خساندنه دمات برخوا هلکی وان گونه وان دخسینی دمات هلکی وان دخسینی دکی به شرف هنه پارتی می کردی باکور هنه 6 سال آبا بونه یک پارلمانتر نشانده پارلمانت دوی والا دولت ترک جبر کو پشگیری PKK دم پارتی دکه جبوه هی روی ترش هی بکرامت اگر تو کاب دم پارتی HDP رو حق است تکوشی کرنه سروکی وان گرتن کشتن 20,000 اندام دم پارتی در زندانه ده لسر تپسیا زیر دانه وان دا دما پیسه که اول کمال بورکای وان چونه چیای کردستانی چک جیدانه وان من ناوی وی پارتی نابیجم چک جیدانه والا پشتی دمه ها جاره کنی چک وگراند بود حسانی؟ یا مرو نمجبور شر بکه مرو جرنان ده استراتژی خود نه یعنی وان مقصد من و نه شر کرد یعنی شر نه معرفته یعنی هوال قدران داره مقصد من وانا نه شر کرد لچیا نه جید کلانا ده سیاست سیویل کرد باشه هوال کمال بورکای وگری هات کردستان باکور و نبو هات که هوال یاشر قایاجی هات کسی که دستی وگری ده اون تبله هل بجارتنا ببن اگر اون دنگ ناون کیچب که یه راون رونن والا دم پارتی دولت پشتوان دیگه دروه بوی حوالی وان روجلات جی اگر آخافتن من سبیدات دلی وان ایشان دبه من وان را ورد بیجم اگر دخوازن شر بکن فرمو شر بکن دخوازن بچن سیاست بکن لی پیشنیاری من دیسا دوباره دکم مادم بریز مسئول بجیشکان حاکیه وی داری اون دکارم پروژه که آشتی پیش بخن هنه کی سیاست بکن به چاوه به تابی من لگل وی نینم حوالین روجلات که 33 سال چک هاتنه لقامپا دخوازن وانش قامپاش درخن او سیاست ایران شاشه براستی توانا بو چش قامپا دردخی همو رونشت نجیان سیویله همو برنگاز و فقیره من ویجی شرمزار دکن ایتا نشت لچیا هات نوی داری جا دم اوانا وادکن سبی آمریکاش به حوالین دموکرات کوماله 5-10,000 کس هل ده به پرچک بکس به بو ایران ده بلا ایران زانی چد که دما تو مشک یان پشیله یان تو دکی کوشه کی خدا ویژه ناف چاویته دولت ایران شورشگرین کرد حوالین دموکرات کوماله شورشگرن از پیشمرگی وان یک به یک دست وان ماشت سروکی وان جی خبات کرنه وانا شهید ده کومارا کردستان لمحابات آوا کرنه سمکوی شکاکش دولت آوا کربو دولت کی نراگیاندرو دکتر قاسم لوجی هفته و نه حتی 83 وکو روجاوای کردستان هبو روجلات کردستان بنگه هیم دولت کردی خبات کی مزن کرنه لیکو او سیاست وانا تشقامپا دردخی سبه امریکا بریتانیا به هر ولاتک وانا به حزب که جه هفته اکتبر کی تینن سر ایران دخوازه همو تشتی صفر بکن ترکیه جلید که اونا وی سیاستی بکن هیچ مجاله کی دست وان دا نیلن دوی لقامپاجی مهشی ایون بچمه کداری سر عزمان وی دمی من دومه جانگاواره کی پرتون که مسر باشه که هم در یوتیوب دانه اگر تلویزیون ده پر زحمتی تکشیرم بکنم بچنه مثلا چاره اره چونکی پر دریش ده باشه که هم شورا عذابن در یوتیوب خودانه مثلا کسی که زوری المنا که ایجا آنی نوان چهته یا ناباشوری کردستان تو چه واد بینی مسئله چیه و حتی کنگه بسکنن و راجع جی سوقیت کی گله کی مزن چه کرد دولت ترکیه سر باشوری کردستان ده دایره را در واسطه که آمدیه باجر دیروکی را در واسطه به درالو که دور لوی دری گرتنه به صدان و سیتن زرخی هبون وام چتیان چیه مسئله چیه همجی ویزغستانه دولت ترکیه باشور چدگره ما مسته راسته زانی مسئله چاره پرسا چاره راستی مدون دنگ کی واتساپ ده جسروک کی پارتیا باشوری کردستان را من اف خطری هانی زمان بری ویجی لگلک سروکی پارتیا را ده تلویزیون ده جمع گوت ایرو جی بریا کانال ویز دخوازم وی خطری بینم زمان
راستی درجه یک هانینا وکو تگوتن هانینا وان تروریستان لعفرینی اوای که پوتین اردوگان لوی بجی کربون هانینا وان تروریستا بو چیاین کردستانه باشور ولات پشتی سالک دو سه خطرن بو هولیر خطرن بو دهوکی خطرن بو سلیمانیه من ببیرتینم 98 سروک آپو 97 داویا 97 دسپیکا 98 سروک آپو 400,000 مارک شان جبریز عثمان و جلان را گو بچه قندیل هز گریلا لوی بجی بکن او دما باشوری کردستان جی پارتی یکیتی جی باشوری کردستان ایران جی همو پیوان باش بو هزن گریلا لقندیل و چه کردستان بن ایران جی پی باش بو جبو طالبان نه جبو جنت الاسلام هزن اسلامی اوی لحلبجه لچه کردستان بجی ندن گریلا دو خدمت مازن بو باشوری کردستان کرد یک ری ندا هزن تروریست اسلامی د چیای کردستان دا بجیبن باشور وکو تورابور علی نه حوال بدران هگر هزن تروریستی لقندی لچیای کردستان بجیبو بونه باجارین باشوری کردستان اسراحت نکر گیریلا دوی ملی دا خدمت اکی مازن کر دوی بزن با ملت کرد زانی برای کانال وجد بیشم من افتشتانه تشتی نهینین ازور کس نزانه زانی بوه اگر گریلا لوی نبونه هزن اسلامی تروریستی اسلام مقصد من نه وکو دین اوی که به ناوی اسلامی بیدکن یه بکرانا تورا بورا اینها هاتم بجیبون جنهو پیوی چوابه علت بسک مازده بینشن دو گریلا خدمت کرد دما داعش هات لمخمور لشنگال لکرکوک شرکی مازن کرد هر وها گریلا خدمت کرد لروجاوای کردستان یه پیجی آوا بو هگر تروریست لوی بجیبو بونا لفش خابور و لسینور بونا ایریش دهو که بکر او چند خدمته ها کرد نها تابی لنود و حشت ورده حساب بکی نها دولت ترک استراتیجی ایران اوا بو یا کردستان باشور تروریست لچیا بجی نده نها دولت ترک استراتیجی خود تروریست لچیا کردستان بجی نده تابی گریلا شرکی باشد که اگر گریلا بشکه یان گریلا نکار بوان اسکرین ترکا گلکی لچیا نامینن تین سالک دو دچن خانین وان هز تروریستی نش بر کل بر کیمایا اسکر ترک میلیونا و لبر اول لوی بمینن چونکی او تروریست نه مال وان نه حال وان دیو داری بجی اونا لور بجی ببن ام بیژن گریلا خو کشان نه بردوام چه دبیژن دبی پیوسته گریلا خو بکشین تمام ایجی دبیژن برا گریلا شر خوش گندا دور خنج بازار دور خن هگر گریلا ام بیژن متینا چایسپی کانی ماس گارا چول کرد چون عمل قندیلی او تروریستا هاتن ورج بجیبون عربن و دمه چه دبه در ناوا سالک 2 ساله و ایریش گند و بازار کردستان بود یه خلافت لوی آوا بود زنی دولت ترک وکو دولت وین پارتی کردستانی وانا نزانن از طرفی بیجن انا کی صبر کن زنی دولت ترک لبر ستاندارت نو دولتی قانون نو دولتی سوزلشمه آمریکا رکفتن گل باشوری کردستان دولت ترک وی تشتی نکاره بکه به ایریش بازارا که فلان یعنی داگر بکه هنه تشت زعمت ایراق جی ریناده لی وی دکاره بریا هیزن تروریستی بکه سالک 2 سال دنی بجه خو خبرم پینینه یعنی از نظام بو وی باشوری کردستان انجمن آسایش حکومت حریم عراق انجمن آسایش عراقی لسر وی مسئله دوی جدی راوستن او هیزانا لور چت کن او هیزانا اوای کل عفرین دکن بوی صدقاتی وی بکن براستی کتنا هیزن تروریستی چیای کردستان نظام و چیا دیگه من به پی سال 2003 یعنی 2003 من مها 8 درکتن فستیوالا گریلا چه بو لقندیل لکانی جنگی دوی فستیوالی دا
هوال اردال هوال خبات جی شهید کتن دما فستیوالا گریلا چه بود 2033 هفته هشت یمه 3 روز دنش کانی جنگ قندیل درکتن به پی 6 روزی چونه گاره من او چیانا همو به پی چونه خاکور که خنیرا من وان جیا گند به گند بازار به بازار نست درلوک آمدی باور بکن منطقه نهال اونا ورد بجیبونه نگی من لحمو جیا که یک جیه ما وی داره پروژه پیشکشی هوال مراد قرایلان هوال جمال کرد ما حلقلا ایلشکیلر چکر من بوم هوال سرهاد هوال دلگیش یمه 4-5 هوال یمه هم گیری لابون هم جی هم دچونه ناوا ملت جا هم گند به گند گریان هوال بدرن وی دمی ری هبو هم دکار بون بچونه ناوا گندا و راست بازار ری ندن گل چا هم پیشوازی دکرن باور بکه گیریلا هم گل ما به هف را نان دخواه ناوا هف دابون هیچ پروبلیمی که ما به ملت را نبون ما یک پروبلیم جی به پیشمرگرش چنید وزارت نافخایی او دما گریدای وزارت نافخایی بش دارستان هبو پولیسین بش دارستان دهاتن جی گیریلا را دگوتن مثلا نابد دارین زندو ببرن گیریلاش دگو سر چوان یه ما قانون حکومت حریم کردستان حتی ده مسئله دارادش مجیب جیدی کرد یعنی پروبلیم گیریلا و ملت نبون لوانه لور لور تشتکه بود ل 2003 4 5 یک جی اوانا همو گیریلا کری وی ملتینه یما یک زمانن یعنی یما یک نتاون یک اون یعنی مهور نان دخور مالی وان دمان اوان دهات نگل مدا دوی ملیدا تو پروبلیم اک نبود گیریلا و ملت یک تشت جابوه نه او تروریست عربن روی وان ها فلسطینی ولی اوانا بین هاتنه سالک 2 سال 3 سال دن اوانا خطر کی مزن نجبو باشوری کردستان خطر لسر آسایش لداعش خرابتره بوی من هیوی دارم حکومت باشوری کردستان نها و لگل امریکا لگل اروپا خبات کی جدی بکه و به فکر من ده برجوانگی باشوری کردستان دا گریلا سر بکه من نخوازم همو تشتی ور اشکره بکم بس من ناو ناکم لمن هیوی دارم هنک هیزین کردی حتی چق و تکمانی بدنه گریلا درونا بدنه گریلا بو او تروریستانا تفوتنه چونکه او تروریستا جماره وان حیثت به اونا سوشال میدیا بکارتینن 33 ولاتین عربا هنه دنیای دا حق از لامریکا اروپا اگر جماره وان حیثت به اونا پشتی 3 سالای بمنه 5-10 هزار نمانا گریلا بس از بی بیجم که اگه اول بدرم دوی اف پیاما بگی جملت کرد نمانا گریلا ضعیف بونا گریلا تیم وطایا همه نمانا قوارا باشوری کردستان اول بدرم ورد خوازم چی که بیجم زانی او مسئله که پکیکی دش دولتی کردی برده کرد نینن او همو دراو من هوال مراد قرایلان هوال جمیل بایک ناست کن جوانا کردتر زعمت هبه حتی هستی خو کرده حتی هستی خو جمیل بایک سر و بنی خو کرده و هوال مراد قرایلانش و پکیکیش دش دولتی کردی برنده پکیکی دولت آباد که او دروه روژاوای کردستان چیه نج دش دولتی کردی برده نجش کردیتی دور کردی او خبات زمانی کردی دکن کیه او همش خود نقاشوی چی نبه ما مثلا نه یعنی گله کس کردیتی دفروشن اوی که بحثا اول بدران داره اوی که بحثا دولتی کردی دکن دولتی کردی لپش کمپیوتر باشه تو یک دوی والا یمه بحثا دولتی کردی کرنه تا یک مکتبه کی کردی آوا کریه دولت علمه را بیجه کم پارتی کرده واره پارتی دموکراتی کردستان یکیتی نشتمانی کردستان گلک پارتی برون و راشکاوی در کتنه دوی ام عراق جهید بن یا روجلات کردستان ام جهید بن دولت آواد یعنی کی وانا چیه پیش بکی که لی درنگ مایه یا دنیای تفدیگرن ما
روژه می دنجی هنه اما گلک برنامه دنجی چی اول بکن مثلا بدران مجاری بابا اول کنگیری آخافتنا اول بدران دو سکنازی آخافتنا خود تمام بکن زانی یمه بحث آسایش اجتماعی دکن بحث اولکاریان اجتماعی دکن زانی یمه بحث اولکاریان اجتماعی دکن هاتنا هزن تروریست اسلامی هزاران جار خطرتره لارتش ترکیه اوانا ویروسن اوانا نها گل حوالن یه پگه گل حوالن قصده گل حوالن من خوب تیتیه دما روزنامه‌وانین روسا هات نوی داره من 40 روزی من چوم حتی منطقه موسول شنگال همو گریام مد موبایلین هزه مدا من ویدیو دیتنه وانا چا سری زاروکی ده سالی قد بکرم حتنا هزین تروریستی وی داره لچیاین باشوری کردستان خطره لسر کرد و کردستان هم لسر گلی کرد هم لسر قواری حرمی کردستان گیریلا پیشمرگه لنود و حیش نود و نه ورده هفرا شر ناکن حتی دما شر وانجی چید بو شر کی او بو یعنی بس اوانا گیریلا هلا حساب بکن لنود و نه ورده شر پیکی پارتی چه نبیه ل 2001 ورده شر پیکی یکیتی چه نبیه گیریلا و بردوام جی دناوا حوالین گیریلا پیشمرگه لینک هبیه اونا برای هوا من گل پیشمرگه جاخویه گل گیریلا جی من کرکوکه 6 گیریلا وی ملی سکنی بون 6 پیشمرگه وی ملی سکنی و من ناوراستی وان دا رسم گرد راگیاندنی روسیا دا بلاو ببوزانی گیریلا پیشمرگه برای یکن بلکی لهنک جیا هنک تاقه ناکوکی چیون بلکی لی هاتنا هزه تروریست گیرایه من حز ناکم سبین پیشمرگه بچن لچیای کردستانی به دست وان شهید کبن یان اوان بین باور بکه دما گیریلا مثلا گنجین کردستانی هم دچون دما گیریلا لجوری سر تپه کی بون گندی بو خود رادزا دگو دز ناین پزی مجنه تزانی یعنی گنجین کردستانی اگر هم بچونا هاوینه ما هنک گوز پاتات باجان جی ما بگرتا ما به هفرا چید کرد ما ایزن جوان دخواست دما گیریلا لچیا موست بیریان روزان کریه دما گیریلا لچای کردستانی بون تو کتی دما گیریلا لجوری بون لسر تپه کی بون گندی به اسرعت دخوتن لی او تروریستا لوی سریبن او خطره من هیوی دارم دیس آخر آخافتنه من تابی من دبیوی باوری داریم او نفسر کم شیرین چیا؟ دنگی تا بگیجه من ما مصر فایده ایتنه چونکه اجده سیم تشکمه اما دنگی تا بگیجه ایزین هرمی همون برنامه من تماشا دکن باور بکرد نه خلاص بو کتی پشترا ویدیو مرا بشینی برای تلگرامی همون برنامه من تماشا دکن مراق مکه جا من هیویدارم لهمبری وی او مسئله جدی واره گرتن جدی دما لرودا و دلبخوین دارا لگل بردف که داعش کل موسوله به آخوی بردف که داعش لدلبخوین دارا رودا و رادگو پیشمرگه برای من امنای نصر کردستانی من تلفون کردسات کرد مگو دخوازم بیم با آخوم گو آخر برنامه من مگو از دخوازم بیم با آخوم اگر نه از بیم چالاکیا برچیبون پیش کردسات بکن من چوم کردسات آخویم مگو داعش و ایریشی کردستانی بکن و داعش ایریشی کردستانی کرد از نهاجی برای آوه دویجم اونا لور بجیبن یه ایریشی هولیر دهوک و سلیمانی بکن گوه نابرنش را بدن کرم پاس ما مستقلک سپاس بو تبلی بوناته روزیم پیشمجی امی باخفن بلا ایشه بوی شکلی به جبو حوالا اجد بیجم ایرو پر دریش کرمه و قصورا منه نیرن مجار گرینگن البت گلک سپاس ما مست رمضان کریم جبو تبلی بوناته از اشترا بشینم روپلات ده جمعی باشیم اول بدران داره دقا داوی آخر مرا بده دقا داوی گلی کرد تابی وی سرکفتی به وی سرفراز به همه در روزلاتا ناوین دا ببینه امپراتور نه پروژه ایرانی نه ترکی سرکفتو نبن پروژه کرد و کردستانی وی سر بکوین دبه که شرکی مزن چه به اسرائیل امریکا ایران لگلی کرد سر بکوه سروک اپویجی وی آزاد ببه برز دمیر تاشی وی آزاد ببه گریلا پیشمرگه همو هزی کرده وی کنگره کی
نتوی نشتمانی آوا بکم لی من جاره کدن دوباره دکم و بانگوازیش بو همو پارتین کرده دکم به تایبت 3 پارتی کرده پیکی که یکیتی پارتی لجی رکفتن گل ترکیه ایران دبی اولاتاج رکفتن مهبه لی کردستان گلی کرد با امریکا و ولات اوروپا پارێزراو dibe û serkeftî dibe. Divê yê me berdewam hevpeymaniekî me stratejîk li gel Amerîka Avrupa hebe. Tenê bi rêya wan yê me dikarin bigêjine serxwebûn û azadiya Kurdistan. Gelek spas hevî Malatya wa Azîzim, gelek spas. Bijî Kurd û Kurdistan. Serçava, splav. Belê hevanno elsatim cemwe erê çewak mijora baskir îro hinek dirêj bû quturêne nerin ama tiştên gelekî girîng hatin rojevê hevalê me Remezan Kerîm Axifî. Niha ez li vê derê xatir ji we bixwazim ez bar dikim serê saetê bernamekê taybet ez ê çê bikim ez zindî ez ê têda nebim ama ez ê parve bikim li Rojavayê Kurdistanê rezeke sêxur hatine girtin îtirafên van sîxuran hene yani li xwe mikur hatine çi bi wan hatiye kirin yani jî çi wezîfe dane wan ew ê çi bikin li Rojavayê Kurdistanê li ser vê hin agahî hene ez ê bi were parve bikim ama saet tam çi da ez bar dikim ez ê ya bavekê zindî ya jî ji vîdeoyê ez ê bidim ka ez binêrim ez ana haziriye wê dikim ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xwe şazad xatirê we dem baş